amanfo ema ate e de ba Ahenkan 93.3 FM. Adwuma ofore amanfo ema mo ate e de ba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye Adwuma ofore amanfo ema mo ate e de ba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye Adwuma ofore amanfo ema mo ate e de ba Ahenkan 93.3 FM.
And the Bible says, though the fig tree should not blossom, and there be no fruit on the vines, though the yield of the olive should fail, and the fields produce no food, though the flock should cut off from the fold, and there be no cattle in the stores, yet I will exalt in the Lord, I will rejoice in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and he has made my feet like hinds' feet. He causes me to walk on my high places. In the book of Habakkuk, chapter 3, the verse 14, 17 to 19. For God and country, we are back on your radio. Mema Renfi, we transmitting live on the frequency modulation 93.3 station in India Henkai. Jumedia yasinkunya de bro free sabre ko pemisa no panun dubebo for God and country dia dasone marching on behalf of the team. Udi Ahenkan Kwame Yeboa, Ajempa Hene Kofi Mensah BK, Kwame Asante and Abiliman. Arope ya mamwache ama mo nyina kwaba. Edi abasho ni so. Some 47 minutes into 6 a.m. Edi ameje so obo ba ofori amanfo. Me ba cho wi mbo bresi ni bisa ko ne dem ni nyina me emfa ma o. Eba cho se men kan cho se na no pay e ade a tempestuously ewie mu bete enti efi premtobre ho ekono free nundu ho no eko duba ko premtobre ho no o se men kan cho se ade a ewie mu bete ewia no ebebo enkosi enwumre no ewie mu bedwo kama. Okay, mami so ade na bo. Yami be yem pabu. Enti edamre kudo no odi agro kakra nanso so mayen fa nyame asem fa nto aso ansa na no mesre na wodi asedade ama ye nyankopon no ne wahwe so ama no pe yaka waka ate asefo ho no me pa chon fa na siden di bi wano ne fa na seda fa ma no eyo no na wahwe so abo ho ban na dum nti na ada so te ase Anyu we nyankopon ya adoma wo chena me de besa pa ena me be introduce dem a o ena me kuno no asoko
Asoko. Okay. What's here? Eti, what's here? Pentecost, I don't. But the mouth, so many. What's going on? Yabasa for bium. Afe yanko nyankopon asem ne yemfa nyankopon asem ne mfa mawo. Enra ene ye hyase ye say God will remember you for every sacrifice you are making or you've made already. Me say God will remember you for every sacrifice you've made for him. Sacrifice bi a wo wa make atu ho ache bi a watu ho asi ho se wo de beboa ama impo enye nyame adwuma na ye onipa bi abrabo ene watu ho asi wo se wo pese Erade fa wo so na osesa no a anopa yi wa hye yembo se obekae yen e wo saade no ho. Hebrews chapter 6 verse 10 any Bible quotation a ye de eka ho. Bible quotation ye de ka ho eno no. Eye Hebrews chapter 6 verse 10 any ye kenkan e de atoa so. Na say na tie. Or say for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. If we say, Onyankopon enye de otenini nia onye otenini ni Onyankopon onye saa. Na waka kyerɛ sɛ ne wire ebe free mo adwuma ne mo dɔ mmɔden mo a mo bɔ ɛwɔ ne fie hɔ no Onyankopɔn sɛ ɔnte sɛ onipa na ne wire fi ɛnam sɛ enipa yɛ nipa nti ɛtɔ da bia we do them good. Some of them pretend sɛ ɔmo wire fi papa a yɛyɛ wɔn obi wɔ hɔ no mo a you defend the person but wo ma ne hu sɛ who defend no, but a drew baby a more ding, a drew baby any penny answer there be. I was see ye no didn't free subon to eliminate any two in Sionimuno. You appear to defend that person. And I'm so we defending it behind the scenes in Tino. Of who say be a own in your fine our time. But I no pay. Onyankopon say kai mbium sa asem na one ye hyase endra say na obekai atuhu ache kuma ye kum yen ho afore a ye bo ye de nipadua bo ade bi a ye ya e de boa ma onu Nyankopon na djuma e kɔ nanim no oso obekai. God will remember us for every sacrifices we've made toward his work. Kuma ye kumi yen ho afori a ye de nipadua de bo ne ye de nsika e bo ne ye de ahoden e bo
nia ye di bibia eye no wa hye mbo se na obekai saa de no okai a onkai ne saa keke o okai na ode so akatua eya akatua papa e de amayen. For God is not unrighteous. Onyankopon ti se obi a wanya tireni ni na wakan kire yen se ni wire afi to forget your work and labor of love. We tu hu ache wo modemo ene osomo a wo somo no se ye nipa mpo ye kai se ye ni obi ye adwuma na onipa ne ye so loyal to ne boss ene adwuma a wo ye na boss ni timi tena aseka se adwuma yi me hyase no me ne nkrofukoi ne hyase wo mo aka me ho abepem sabre ena no na Dr. Ernest Oforisapon odi na woda na adwuma yefo a wono mo free abrabase ebinim na ntia emfie aduasa enson emfie aduonunum ene saa de no wo mo ene na ya adwuma emfie bebrenie no papa yi odi na woda no nea wo ye ne se won call orphanage home onko enko bodwa data se akunafo medidi won call baabia nea obeye ne se he will dine with his loyal employees who have been with him through all changing seasons of life. He decided to say no, he will celebrate with them. Na me hwe na wafre Benjamin Echampon na waba na wadi ne ho adanse abusuafo Benjamin Echampon ya me frɛ ne ba ye adodo no anim se frɛ na puzo yi adwuma yi hya ase mpo no na me ne nam odi ayenka na ekasa no mene no a ene omo hya ase so omo ka omo story a ye kɔ ha ye wura ha ye sen ha eduru baabie yetimi kura tekira asem ne pofo ne ye de abetu apuzu so because of so omo nim what is between me and nunti eya na ye binu nwanwa se ne ne aden ene oda so kura the position mu sada se na odi adanse we menene na anante ache eni na ne mai ni sei we wo ye sei eni na medi we ahye ne nsa we wo ye sei eni na mai ni sei we wo ye sei eni na mai ni sei onipa mpo Dr. Ernest Oforisapon we nipa odi na woda no de oye ye ne se wacha ade na ma fedi ose ayeye wa call orphanage homes no afedi ose ye deaf and dumb wa call mo afedi ye afi wose na adwuma yefo a wono mo ye adwuma no omo they have been with him through taken way ni nyina no ose no these people this is the time, this is the appropriate time I was a me kai won na me celebrate won na me hye wo animonyam na efekeke enipa ni bi ni na ya adwuma mfinhia dua sanson ebinim na ya adwuma mfinhia dua samienu aduonunum no obobɔ no wo mo abaso no hye mo anyonyam ne wo so ma ne car no de ama no ne wo so boa ne ma ne si ne fie no ama na si ne wo so to fie ne bi kura de ma no ne wo ye ne saa pepepe me kofa we di baamu sane ye be ya wo beti asem na me kana se wonu mpa wo ye nipa no wahuru se onipa bi ene wo nante no wo nante yi a eduru baabi a wo so wo hye na nimonyam wahuru se uni obi tena na asetena na ono tini yi a eduru baabi a ewo se wo so wo kyere ne se asetena pa na wo ne watena no wani aso how much more Nyankopon na ti di oka ye Habakkuk Hebrews chapter 6 verse 10 medika ka ho asem dada or say for God is not unrighteous into unrighteous no betimi di oni pa ahye ho for God is not a man to forget your work and labor of love to hu ache na Benjamin Apuzo no awaya no abozege no owura wo som no a eye tamodi anka hu se no mpani se sebe de wapotama na fie no wonchiri so wadi bom ene
general manager me do preach. I will be hard in the preach. I will be you be trouble. But we will be hard in the preach. You will trouble. Be a push me the preach. I mean your trouble. Anything I didn't preach no. The manager no pay me sound. But me do preach. I mean your trouble in tear. Or for be the year preach here. Omu drew fear no ne year ne boni kunu ni minimum. Or say so you was sorry them horn ma so your ga. You be fi ha me so me in charge. Una na asese no. Praise the Lord. For God is not unrighteous to forget your work. Enti si woni pa bi entumi ka se we wasom me ache one me atena ye ye anka se yetumi ya de kasa bi di aba obroni say we've coined a certain phrase ne kan say osompa janiura kwan osompa eden janiura kwan enti if you serve well you attract rewards. Enti onyankopon se bra ye bre no suma ye sum no ye tu ye husi ho kwasi adam pa bo wuginam juada de wuginam brother de wuginam wo sum nyame wo make sure say you are preaching the gospel to the people. Odian say you are lifting the banner of Christ to the whole world. You don't feel ashamed. So you declare publicly say you are a Christian. Onyankopon se men kan kire say sa na wonna wo sorry gina wonan so na wo bom pae de ma sorry no wo bom pae de ma oman no wo bom pae de ma adwuma no se na be ya adwuma ne be koyie no adwuma ne de be koyie se de on pae bone tie no na so wo obekai wo. God will remember you for every sacrifices you've made toward his work. The sacrifices that you are making just to make sure that you position the kingdom of God at a very strategic point that will attract the pagans to run to him. Listen to me. He will never forget about you. For God is not unrighteous to forget your work. Dr. Ernest Ofori upon friend adwuma efo a wo bo mabaso yi ye won panimfo ni bebre wo hono mo so a wo mo ne o adwuma efo ye adwuma wo mo eku mo ho ye nkai wo mo ye nkai wo obi wa obetimi na ye adwuma mfie bebre ye ni bi no ye adwuma o boss kura ni ma bi a wo tie mpo onkai wo ebi wo enipa ni bebre wo obi akosum obi ama me bi kosum no a okatra kola se ofa oba ne breme na me ne metna oye na sedia ne duru ba bi a me so me de be ko school nti agreement no sa na net ye o akola ya kosum no a eku ne ho because akola no ni school hu hia no nti ono so ye na dwen say he will never do anything to compromise that agreement. Nti he made sure say he is holding forth to the promise and the agreement. And what ye say ebrani so ye was a maame ne ona no ni ode ona no afia asem obeka kira kola ne say oni akola ne tena ye kira kola ne ye kromfo owiewia no. Can you do this? But esi amema ne nyonwa ma bebre because oyenipa. But God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Onyankopon de yankwa chen ya ochina ye besa baba betwa so e de amount. God will remember every sacrifice you've made for him. Kuma wukumu ho de mano no obekai wate. O prapra sorry dem ho no mo ankrofo se o de onkopa adwuma anye na wadane sorry dem akura se dem imre bi ye ka bi kire me no wadane sorry dem akura onkopa adwuma bi nye
ena ye kodo da sore dan ho ye ko hohora sore dan ho ye ko yesei ye ko kanyame asem ye ko evangelism ye ko we nko pa adwuma bi nye he sacrifices na we making ni nyina na madam emo aba mu ko so ne dokase ye bi dru ba bi a ye ti si wawu nkrofo do mu se guo mu ti sutwa gyajoa ni Nyankopon se no onipa papa say won so wokodi gya ne nkrofo God will remember all your sacrifices, trust me. Nti papa na wo ye nkrofo ne yom say oh ye in vain emfa so papa bi amrewa nyabotre Awurade wo be kai wo na wo papa ye no it will never go unnoticed. Christ asumdwe nka ho na dum no so mfa ma o frɛ me obo wo ba ofuri amanfo as usual koso aye wa famu de ne tena Awurade ne nwunu ase nia wo be ye nia wo be tie se nkrofo ekeka ne nia mane mane de ne de ya me mane mu wabam ne mum se ukura wo mu di a yire so sire so seden Awurade be kai wo na ongu ani mu ase sports up next omu wi a ye to aso. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Chama. Ibi abakodi. Oh nyame ado na wonso e. Nyame ado. Ene so ye brada. Ku me no so ku. Me ni so ko. Say ene ye 9th May. Na 9th May no say e wo Ghana history mo. Ene na has ne kotokobo. Was it 2003 and 2001? One mum. Oh, okay. Ade ni si we wiase no. Tene so ye kai. And then so ombesan kai. Nti omo kai no ano what is the essence of akakai ye no? Hu hwi bi anso ye de ba so still na nkofo stadium ya yitimi bonkrofo ani. Ye tutu bonkrofo ani still Ghana for ye say influence ane man monda. Tene ni ye kai. Okay. Nti then so ombebo dwa wo ho. Ana say na ya omo kai no. Say no dey na omo call Accra Sports Stadium baby ade ni si na omo the flowers bi akone na na mo amu wi ana is omo akotra baby akodidi a na say no ano no. Oh, okay. Na Ghana for nka kai no. Anyways, enti abusuafo a hwere wo mo ade hye no anope Awurade nchechero mre. Sa bire kra de Awurade achechero mre dada kra. Yi maami ode. Oni maami ode. But David. Ni awoto aputoi. Aha. Wote wa adwene hu aputoi. Aha. Na ni kunu afim. Ni kunu. Yes. Odi akwa bi kire no e. Ni kunu afim na oni delay. Din komo no se nti ukunu afim se so ka fra we dia men ka se de yen. On ka me ya se de yen. Wawu. Wawu nti won ka me ya ne de yen. Enti enhanmbo. Na ehanu o wen. Oko. How okra wawu. So bia na from 2001 through to 2023 almost 22 years. Emma de women na crab bunu for. Ayi mo to aso yen kwa. No pay Ghana mamba my mama nyina akwa ba sonko bio Emra Ahenkan 93.3 so atena se agodie mu nsem ena ye de ebe imidin ade Joshua Kwabena ejenim. Wodi kan ati obrimpo poku in Canada. Yosef Fajui enso eboa show no Raymond ahete ura tane ben ma ole munyina eboa na afia de nsem no enso ababija enano pe mo enfasida ema Jubilee Hospital enano pe hododo o yare opebabi bi age ayare se mo yare wanyina enso atu ayradia eno ene Jubilee Hospital ebia one person beda ho ma afi doctors na nurse for ejina so 24/7 ehwe o mo yare wanso no etu iradia eno ene Jubilee Hospital ebia lab na pese oye odo no chioma dro na pese auto pharmacy elho antenatal care ho no postnatal care enso elho afi theater maternity enso elho de mama ani no mo afafuru no afi ultrasound ECG scan no enso aba we no na se scan bia opese wotwa bia no yebetimi aboa o sa kwan so afi bia yare bi acho usuro fere so bedu nkomoda kire unua BP me na fe oni e cancer no enso embedi nkomo wani ne no ohwade a ohun ade benwa ohun ewakira ohun a BP me na afi ye fa eye clinic and fidie ahyemu ma no emfa nsa yare na bibia nso enkoyie emfa
emfa emal afraid diabetes any hypertension for no ya dia if na no pa bia no nkyerkyere enso ekoso edemamo o ba na sene no ekom na do so wo fie na apaduan papa atwadia eduane vitamins ewo meduane apomudin ewo mu dia kokopie mu Jubilee Hospital canteen no na koto den papa na di na bibia nso enkofa emfa emal ukita insurance nso dia ene etumda ye beje na ya hwe oye wo hwe achi akwan a odan Abuabu Road Amantra Bridge ne so honum ene yewo number no 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na oni enso edi enkomo soboti na no pay o pa dia soboti ade be ti abagubu a eno ane soboti no na ese ne ye nye ya unyanso hye a fati bag ba ko fatum twan ma ndi opa fasuga kan open so bobone sa ino ane ndro ewom ti onom no na esa so esta yare na bibia so ekofan ede mawo sobolan kasa ebi kan ho abrobe afei mokwa kakaduro hwentia ne pepre ne aka ma ya na moto ede ma se soboti eye de ma mfie bi a wadi bia afa ebie ne o liver problem a soboti bua pepe wa hara no che ma so timi di nchenche na bibia so timi ekoyi ede ma afa mu nso a mo high blood pressure no soboti bua etu asentempa so enso ede ma 100% natural onuma how de enya de benya bi ewachiri mo ne no mo mpe cafe no soboti eye ede ma mo nso me vegetarians ne so no soboti eye enso ede ma mo upendudu atu a ayimina enterprise o market Accra asem na make na mum frɛ number ye na nwom endi enkomo 055 111 9620 055 111 9620 and 0244 087695 0244 087695 na onisoboti mpanifo edi nkomo achem dade 0244 878763 na onsa enso account de wa achem da na pe bi ato Alhaji Hankuli Enterprise EBL ho Frempo Enterprise ebusu ho afi anti Ajo Provision Store e down Roman ubonya bi ato ho Merin Kroma enso e aboha eno so ebi ho afi sister anase na ya provision store ebi apm sister very provision store enso opposite na piapa odasem na meken onso sobotin abusu ho na afi lastly no oba kan fem hanma sobotin abusu obonya bi no ato na bibianso akoye ede ama abusia ya sha sana sin fem free na afi enko wie ewo amanone ya sha se free bet power Ghana Premier League endra outstanding games mienu ebu kemenra ene mpanifo eyi abrowa pem ena se ekoyi games no edi free on enra owura mo enso ewo Mediama Sporting Club enso timi tonsari free Bichem United aka the Hunters game no bewie no na Vincent Atinga na iso no atimi aboa Mediama emo matimi achi Bichem United abone kan mienu a Bichem ati kan baako Hafiz Konkoni wono ena ati kan baako edema timi efa no Bichem United game baako ekoso ewo Nanajima Bedu Park enso ewo Doma Adriana Stars etonsa ere free Karua United game no wo bi amfa ball amfa ntotem se ohwe league table na enie Doma Adriana Stars ene dikan 52 points Mediama Sporting Club abetosumie no 50 afi Bichem United abetosumiensa 48 Brekum Chelsea abetosu 9 46 points House of Folk abetosu enum 45 Kumasi Asante Kotoko abetosu ensia 44 last three no antwa adachi bia no beko relegation no say enetie Insuatraman enkofo no yawe at the 16th position our 37 points King Faisal at the 17th position 36 points and afi Odako Tokuro as de de betimi akaso de kwadida 23 points yegusu ejina Ghana Premier League ne mu no onim say division 1 aye boy o qualify for one man na otimi nya ho akwanya ebesi akan Premier League ne emu na first team at division 1 league ne mu no wa qualify Wesley promotion to the premiership no team and the Pando Heart of Lions was zone 3 ne mu na omo qualify we pe ne egbo pimo pa ndin Dr. Randy Abe on ne no oye owner edema Pando Heart of Lions and also serve as executive member edema Ghana Football Association ne bisa say ne qualification de enyaba ne se na feeling esi etie o se oye excited say ne no qualification no so etimi aba na mu o ma qualify no o mbetena se enye hwe han o mbehwe na for more improve playing body no afi management na for do nchema infrastructure so no mbehwe no ma improve no ma bai de o mpese league no o mu ekem yentie se ma Dr. Randy Abe editudwa. I'm excited. We never give up and we're happy that it's paid off. I'm excited. Well, we intend to stay, so we'll do all the things necessary to lift up the club, so we improve on all sides. I mean, the playing body, the management, infrastructure, everything. So we'll try and
work extremely hard to improve on all sides and expect that we'll be able to not just stay in the Premier League. We sama Dr. Randy Abbey ona edema Kwando Heart of Lions ni komo ini. Yenko pie ewa takwa ena game ba kutimi koso Mediama Sporting Club etonsa edifre Bechem United mo di game no ehhehye so after the game no ene ebo pi Bechem United coach Papa Fan Kasim Okansi ene ni Okansi edi komo dem so Okansi game no abane wie ye Bechem na mo fight senka metimi ade 3 points ndi akono so onu de edi kan obebo na se ball boys for no ma se no mo anyam adwuma ye esa se ball kra kwa bonten na ball no na ti se nkwala no omu delay ball no mo fa ball ni mantem afa referee ko di game no kwa masa kokwasa no betima ka se second half no kra no Bechem United no game no omu ball 20 minutes pe dia kanini ano na Mediama for no waste time no keke yenti nsema Kasim Okansi na so odi tuja after the game. You are witness to whatever happened at this place. Especially in the second half, we play about only 25 minutes. 20 minutes of wasted time on it. We were playing, we couldn't get football to play. They pack all the ball boys at one place, collected all the boys from, and when the ball goes out, we have to wait for some time before another ball comes for us to play. Association, this is not football. You are witness to whatever happened today. I don't want to talk about officiating. You saw whatever happened. So I won't talk about it. You are witness to it. Eti na ise Bechem coach no ye wie na san to asubusan se papa na antisesi a obende no so wo man kasa no okọ na ise first half ni ba wie mu room dressing room no e no ne nkwala ne kasa no so da bi nkwala se da bi omusoro referee na no di game no eze so some ko mistake bia wan hwe referee no e be di game no etiem anytime ma Bechem ball no entimi anya kono sa eno so sei eno kafa ho. The first half, we did not play well. Truly, we did not play well in the first half at all. And I asked them when we went in, they were telling me the way the referee is handling the game. They are afraid when you're going to tackle, you are afraid he will give you a card. That's why they don't want to go. And I said, you're making a mistake. Go in, let him give you. And everybody will see that he's doing the wrong thing. But when I talked to them, we came in the second half. You saw what was happening. Eti Kasim Okansi Menga wono ene dis ansem no etudwa yempie mu ewa chimda haya na ekopie mu honorable Castro Asumadu enso akachi onim say last week ayade anchechire enso ekoso ewo handball mu edema teachers fo a omo yempatem aha na ayade ane no ncheche ni nyina ne say ye kire teacher fo na handball enso esi FIA no makotwe mu student enso ewo school na Saturday no ye ne honorable Castro Asumadu ade ene no municipal na Sebrim Central sports coordinator Edin Komobisa ne no sa adwumadi amode abai na sensembe no beka kire awofo no o se okachi awofo ne se oba no osua handball bo a na se timi bie kwan ma no e university afodo ni chiemu a opiem security service bia ti se bie ne no police anase ne amia etimi ebo ama ne no sa akonya no otimi enya ne temti awofo e mu mama ho kwan na omunsi akan e handball mu ye ntie nsema Honorable Castro ede tu yenim. Aka mechanic say ye sports or ye communica maybe a bobo we are don't able to handball e kan ho bi ese e say na ye ne wan nti so so bia e benya wo na ama ye nti na ye na enu nti na say de kan ho ne ye nti e de ma chichefui no mo so ekọ school ko chin kwala na nyambo next academic year no yes September October no nyambo yes sporting activity na the handball be kan enu nti na kacha wo for say ye be say ye ma nkwala na kwan na ye show mun kwan na omfa omo so any handball if so dey handball mu no ba ko say apart from say wunya wangasa wa pomudia na say sport no the man e sa di be a no discipline and by very discipline obo handball apart from no oko hwapon mu a akwanya ebre wa so bo handball it must call so ko empo bia police so dia ne sa nation wa dia na handball player na uni boya e ma certificate it me the foul and you make us so di bebre e handball and sporting activity saka nti awofo let's say so dia se ba no di si woni from the bar ya mo kwan ni san so mo nkran mo no fa so dia no be ba boy nyina. Honorable Castro Asumadu ade municipal na say sports coordinator edema Brim Central ni nkomo ni yeguso e bet power Ghana Premier League na yenhwe unu say nasco na ye say omo eka na say sponsors amo sponsor Ghana Premier League na me no ka say busumi bia no wo mutimi yi player ba ko coaches ba ko etimi ebo ma so na me no ka say nasco na say player of the month of April no me no ka say nominees no etimi ababontin na say enete Samson Eduku wosi akan edema Tamale City ni din etimi aba
aba Hafiz Konkoni esi akan edema Bechem United ni din etimi aba Isa Kuka esi akan edema RTU ni din etimi aba Basit Sedu esi akan edema Accra Lions ni din etimi aba Steven Mukwala esi akan edema Kumasi Asante Kotoko ni din etimi aba ena Brante Fan Kwatara esi akan edema Brekum Chelsea ni din etimi aba enti wani players bako sa NCM penifo ebe to so aba na fi Nasco player of the month of April no yayi bako ne de abasobode no e de amano na coach no so say enete Nasco coach of the month of April no and so say enete pa kwasi Fabien e coach Doma Aduana Stars ni din etimi e de aba afi coach Ibrahim Tanko Shaibu e coach Karora United ni din etimi aba Christopher Enim e coach Brekum Chelsea ni din etimi aba ena Maso Credu e coach Lagos City ni din etimi aba ti coach bako sa enanwe ye ba be yi bako na fi Nasco coach of the month of April no ye de abasobode no e de ama bako Jempiemo awo aye Kotoku Royals akache after match day 30 of the Ghana Premier League no omutwa to with 23 points. Now we na striker Edema Achimdan Kotoku Royals Francis Andy Kumi enso akase bisa nse ne no table no mutwa to na se na nyoma enso etie Edema mo osisi ade nyoma mu eden pa de ma club no ohwe nei bebi a team no eda e wo table no so a ase bibia nso enhyeda enkoyesa enfa emmomo na enso bibia enkoyesa ne no omoda to na sisi ampo de relegation omukoko piem all division 1 de still na bon no bon ombabo ne sa omobo ne tawi ama supporters dem say omokotoku Royals players no so no ne no omo ye good say team a omo LED league tables no te ne no omo njejemu omo abo ne tawi omo integrity eba ye adwuma Francis Andy Kumi nyama difficult kakra and then moment there nyese yenko I think say the clubs in baby nyama difficult especially so that here and nyama difficult pa and Kotoku players ni ya adwen ba ko say yes bibie da ne and it's all because first round no moment to me nya point anka wo mo hwehwe me be join Kotoku no more 4 points during the first round me join no more 4 points and no more but new players nearby ye be join and I think say ye nya point fans na ehu say nka omunya set players in term be anka sa point no mbenya it's difficult yes it's difficult but here players na ye wa asisi ano ye de botaje sie no so say yes be eda ne but we have some integrity there we say ye maintain and say ye ma outside ni hu say Kotoku be wo mo da ne na so Kotoku Royals your players no every time say ye be good football am fans na hu say yes we are equally good as those who are top. We Francis Andy Kumina owie no ne ebisa ne sisi a table ne de mu na mutwa to and points amama ase so de muntimi antwa obi a e wo table nso de division 1 de masan akobio na akatua onsensam no se ne sitie moda to ye ne nyama hye dan kwen fama mo no team no otua mo ka na ochie mo se e ku obafa ne sa na even top clubs no krampo no e ye de ka sometimes one man na ba ebu on so na ebu akem ne ebisa se at the time obesana ma Kotoku Royals no se na ye wadwen anase how many goals na ye so person share Edema Achimdan Kotoku Royals. Oh, akatuani de cool. So that kind of crime even the top no crime sometimes woman to medica. And to make us say, I mean the word cool, a woman is easy kaka woman but for now they make us say it's been great. Never join to Frank na the botania and say me Kotoku relegation. So I wasn't thinking about my own personal glory. Now I was thinking about the team. We Francis and the Kumini Commody a giant in Yan Fasida Emma Pipiase Ampedu Enterprise. The Gasem Cement no Abba. Na Gasem Cement you mumiensa you're 42.5 hour. Super strong, you're 32.5 hour. And also a super rapid enough 32.5 no and also super cool more decent no Usu Daya and one soka Gasem Cement nibi. And if Pipiase Ampedu Enterprise. Nabi Bianso Timia Coffin at the amount. Afi Iron Rossonson EBL ho no 20mm na open akopem quarter road de enwane pepiase Ampedu Enterprise afi roofing sheet nso na di biaba bia dan no wasie wie akambo so akoye adwendwen akoye kodanda bepiem opepiase Ampedu Enterprise na afa aluminium no bagi fa kobo dan so afi alosin governor steel no ane IDT ne IBR de ebuso awe akache red caps ebi ho afi rain gutters ebi valley gutters ne roofing fet nyina no bonya bi enso ato opepiase Ampedu Enterprise ye wie esanso eton blocks ende no
why wadwen wanya asase bi opese osi dan ya blocks no be piemu opepias enterprise na be tobi blocks no edin enfonse nin hollow blocks and I say solid one no 6 inches and 5 inches nyina no bunya bi ato say ya nwa pa na say ne no qualities no bunya bi na ne no oda ko di djuma bia opese odi bia na bibia nso etimi akofine ed ama uhwe chi akwan ya na say ya ne Achim State aya SHS no ne no ebo junction no so ne no ye no ebo nhwenim na say some me honom a ye no ebo nhwenim kesiem honom de honom ena ewo aboabo road ya so fe number ya na won endi enkomo 0244 166 937 0244 166 937 and afi 0208 299 115 0208 299 115. Yesha CM free EPL enra Astani games bi ebukemu na say ene koye ewo Clinic Cottage no Fulham etimi Leicester City ebone kanenum Leicester eti kanu miensa afi Brighton enso tra ho ema Toughest Everton ekobono ekanenum Brighton eti kanu bako Nottingham Forest etimi Southampton AK the Saint ebone kanu 9 Southampton eti kanu miensa uramu Itara Serie A na Astani games bi enso timi todwa eho Empoli etimi Salernitana ebone economy no ensanso na Salernitana eti ekanu bako Udinese Calcio etimi Sampdoria ebone economy no a Sampdoria entimi ante Sassuolo etonsa edifre Bologna game no eye 1-1 we Astani games ebukam no ene yedi nsem no yedi ajawo no abusu na nwumre the UEFA Champions League no is back na we semi-final first leg baso na say na ehase Real Madrid na fie Santiago Bernabeu na on Man City edi aboni enanwumre 7 o'clock and as a big game no and so ebaso afe watchna AC Milan no betna say na on Inter Milan and so at the aboni 7 o'clock we at the UEFA Champions League 2 games first league ebaso a yedimu krane jaw yeguso UEFA Champions League no awura Santiago Bernabeu 2 teams no ubia the final training Pep Guardiola woni Carlo Ancelotti na me no kasa awura mu Madrid a abrante fen Eden Militao ne wotimi emo game me sasa abrante no oye suspended no Carlo Ancelotti etimi confirm stolen de man sa abrante fen Antonio Rudiger woni David Alaba womo ene best start game no 4 and 5 na ose na abrante fen Toni Kroos wono ene be board the typical number 6 no wan hwe abrante fen Tchouameni ne wotimi en start game no wakache Eduardo Camavinga se ne wono no be jan number 3 inteno be sa abrante fen Eduardo Camavinga wono ene bo 3 edema tima ye fen Madrid boboko no na no nyekobusa papa ye fen Pep Guardiola se papa pressure bi wo so na no so da bi pressure bi eni no so efisa so no sa stadium we woni modeda wode Barca abaho wode Bayern abaho ampan so besan bedwani City no wasani City abaho etisa Bernabeu stadium no enya de betimi ehunu ho ne papa ye fen Pep Guardiola na no game no obemu na ye se wabehwe so betimi enso etimi awini game na wose opese no kill game no e Santiago Bernabeu se ne second leg ni timi todwa we Etias Sports de ma e betimi aye fofofo edema Manchester City boboko no we UEFA Champions League story kakre todwa no ene ye di amamo no na game ebasui in a wardry enso player edema Man City boboko no o sisi ya de revenge no muhia o say last year ayada Madrid Croatia omochom eyomu free mo oronchema the Champions League semi-final no mu inti ene game ebaso no de na after the second league ebaso no de na is in revenge no de ba omoba abayi Madrid de free mu na bibia so akoyi de Man City yenwura mu awards night na no etimi todwa Paris na obianum sa Argentina national team na no a wo mu timi J national team of the year against Argentina energy FIFA World Cup no edition mabeti afi urama Lionel Messi energy athletes of the year umisa Branton no timi bu Argentina mu timi J FIFA World Cup no internal abosobode no enso etimi koma no na comeback of the year no koma Branton fan Christian Eriksen umisa Eriksen emelebu kai na bo no ikoso Branton no enso kotwa hwe no okobi obinisa Branton die na ka wontimi sia kan football mu bie na enso Branton no timi ye comeback entem na me no kasa Branton fan Christian Eriksen sia kan Manchester United we na was night todwa Paris abontin so ayaka musem no e di akire wo Mauricio Pochettino enso coach na se enche Chelsea boboko no befa na fa be training enso edema Chelsea boboko no na ne abetodwa ne se papa ne se ohia a new goalkeeper o se ohia mefoda na versan so ohia striker the department ni na de we defense na se ohia players enso o sa department aka ni nyina na odori chima Chelsea va catch ne se ne no betimi atop player foforo na we pm Chelsea dia on
let's say players from Chelsea no Otobi as a time no come the player for abepiem Chelsea Boboko. Yeguso our transfer Napoli me no kasa de papa e fa no Chelsea Luciano Spalletti so ope players ni media ba omawura mu Chelsea Christian Pulisic me no kasa Napoli ni Juventus e dia boom say Chelsea ni abran fan Christian Pulisic no omre say won so betima ne second na Chelsea ni signature no so abesi akan e dia na Manchester Napoli and say Juventus a yaka musem no e dia akire wo West Ham some abrantia ni Declan Rice abrantia no omo Ayrton no enti Declan mo no o say about £100 million in a day no e dia abrantia no so na a lot of teams and so aba Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United nyina atwomuti say abrantia ni Declan Rice nei oboni game edema West Ham no omuhia na kwabena David Moyes ena me no kase the West Ham for say go chira ombeja ne kwan omunya ne kwan me no kase the West Ham for etimi confirm story no say David Moyes nyame ado menesti ono na beto aso aye coach Adama West Ham United Boboko no Granit Xhaka by Oliver Leverkusen show interest e wo Arsenal midfielder Granit Xhaka muso hwe so mo de ne sabe kan no abanate no yes ye di see na Vinicius Junior our game edema Madrid ene na yesi abrante no or the affidavit they seen hwen na affidavit they seen hwen preventing from injury and afi asanso am speed up recovery it ene Man City for no mu ngina ye I say you do no and I say machine no ye fra no na say hyperbaric into omo chambers honum Madrid for say omo ye bi di ma Urahu omo ye bi di ma Sergio Ramos and into omo ye bi di ma Abranti and Vinicius Junior na wa punish City for no enti hyperbaric and ne no odase na no a mfidi egu Abranti no so no enye ye ni nyina ne se omo so yi Man City free na Champions League omo san gini bio na bibia so ekoye di mo enti we ye gina so ne de nsem no asi na sika twitwiri di da sa hyperbaric no ne so no enya de koto o ye Ghana ni ayi wani na ontimi nyebi ntina Ghana players say no mutie sa no mutie no captain in the morning wo boba ofori amanfo eto asumidin edi Joshua Kwabena ejedim oti wo brempon opoku warenka achiase meyo afei Yosef Ajiri enso ebuaye ene Benito Mauli ene Raymond Asheteurat ye nyina ne kan etibo ma eda good musam ebija captain in the morning wo boba ofori amanfo over to you. Ahenkan FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM.
Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahenkan 93.3 FM. More music on trendybeats.com. Na menya bibi ni besia ma menya ndia amemede makumenya mama no baby I made me moon to mensan mun ko bi mo mebeyina ka ami baby I made me moon to mensan me chili mun ko bi mo mebeyina ka na me yamao odonu ko fu pintase Mosima moda unu kofu pinta so Efipo wasembade Akukudili na wuka senti wasembado Baby I made you moon to mensani mechili na munkobio Maka still one taso Ami baby I made you moon to mensani mechili munkobio mo Mepe ina kana me yamao That is another track from the camp of the king. You do love kitchen. Kenata. Nothing with purpose. If you kuma. I love chicken. In the book, you do love kitchen. I mean, my feel pepper soup, no, you love chicken. Out to for ya get your fry, fancy natty. Ghana Adisie, Kofi no for it amount for Emma Soti, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Ghana's best high life artist of the year. Kenata. Oh, you too much. Hey, yes, I'm fine. You're rolling. Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Kenata in the building. More music on trendybeats.com. Oh. Go video. Na menya bibi ni besia ma menya ndia amemede makume into the world of sports. Baby I made yeah, it was so some 37 minutes into 7 a.m. Ami baby I made you yeah, it was so hard amount what that chinti or bra kwenti afutu ni adesua wom yeah the amount we are not fee the ubon krata mbo so near the atwaso big interviews in so beba ekwan ba mu ebe mu abam na so de wadwenkyira beto aso ekwan memu dia na ekurom baby I made you nsani mechiri na but ekwan beba mu aka still one task ami baby I made you to me san mechiri ko bi mu etia fast dan come the sports team Joshua Kwabena Ejeni mo Brempon Opokuware Ben Mauli and o mo akaka ho eje nso e wo fi a o mastermind mo de e yewu mo rotate nti obi tumi da ni obi aba eh mo ho adwomo de love kitchen nothing with pepper soup no your love chicken hey love kitchen I mean nothing with pepper soup no your love chicken fry ya get your fry fancy natty Junior Apuzo Jerry Buahin a champo na Andrea Wawada. So happy belated birthday once again and confirm me be fia me ya mamre don't worry I don't pray with you, Mrs. Apuzo.
Your friend Adib Sani. Or your security expert. And there are senior brother. I don't pay. Assalamu alaikum. Mami fanchi asron konfa mami yankasa me papa. Yami free the sisi mubaye. Mr. Robert Osei Solomon. Solo. Your friend pa solo. Abranti atra de wa menesi. Hey, ko bi ke ya ba bia. Wo da chinti. Boy yeah. More music on trendybeats.com. Adwa Roberta Mrs. OK FM. Gladys Ampabin. Efia Bim. Na menya bibi ni besia. They say manya get back wa kam ho. Ma menya ndia. Ameme de makumenya. Hey. Mama no. Hey. Baby I make you hey. Ko bi me peina. Etianche me outdoor no. Me baby I make you muntu me san me chili mun ko bi me peina. Kana me amao. Odonu ko fu pintase. Nari azie. Osima modonu ko fu pintaso. Efipo wasembade akukudina. Na me fa woda chinti obra kwenti afutuo. Ene adesua wo mu ne mfanto aso na fe wi a yemfa enwomo no kakra. Yem feel kakra, yem feel tunes ne kakra. Show money so e the Mother's Day nwom ni bi aba. Ye wi a na eno so yetie kakra. Me pa cho woda chinti ne bre na so. Woda chinti. Thank you. Aropa yi woda chinti obra kwentio afutuo ene adesua kakra ewom ena yede toa so amawo anti adwoa anopa yi mama wache megiri se bibia bokọ de anopa yi woda chinti brofo kasa mu yese not everyone will understand you. Not everyone will understand you. Enye nipa nyina na bete wase ye me say enye nipa nyina na be den e bete wase decisions bi wo ho no na wuteki a enipa ne bi bete wase ebi no nte wase but we bibi e wo se wan kasankasa utimi te wo ho ase e wo se wan kasankasa utimi nya de obroni friend say confidence so as e was say one kasankasa utimi nya sa boldness no e was say one kasankasa utimi nya sa strong conviction say anamoyi me too because minimum say ebeboa me too sa anamoyi because minimum say dachi enipa nyina ebenya so mfa so enti wudi ya wo say wo be take decision na wo kwa akwaje nkrofo ni nyina adwen kira hwe say wo mu nyina te ase ansa na waye bibia eduru ba bia onko anim. And one thing about this current government, led by Nana Dankwa Akufo-Addo, you can't take it from them. And he said sometimes they can take unpopular decision, but omnium say, "Sa decision we no ye take no. This is what we want to get at the end." And despite the fact that it could be unpopular. It can even cause them political fortunes, but yet, or see, we would take it an unpopular decision, and you cannot take that trait from this current government led by Nana Dankwa Akufo-Addo. Or Azumi Office 2017. This whole galamsey tokwan, it has been part and parcel of us. We have lived with it over the years. Obika to say nanado abresu na wote galamsey nka. Ebia no nse nanim the history of galamsey. Galamsey sha sia che kufuo mo abresu nyina galamsey koso. But it took one person and say no, I will bring this thing to the fore. Meto kanea to so. E wo mu say a unpopular decision. Enye di pa nyina na betima se.
but me to kania dia to so na ye nyina te ase se sa galamsey yi edi nya eti se si Rollins abreso no yanka ho asem kufu abreso yanka ho asem Atamus abreso no mo ye no phone Mahama abreso eno so o hyase se wo ka ho asem but eduru ba bi no enkrofo bi ka je se masa wan hwe ya beto abetia wu ene ono so kana no tu mu ase wo ko ase wo nko o mampaye kufu ado ba no say no, even if it will cost my presidency, I put it on the line. What happened at the end of it there? No, another topic for discussions. But the fact that say, or tiasie say, enye nipa nyina na bete na se. Ohunu said not everyone will understand him. Enye nipa nyina na o mani beje. It was a decision no ho. Yet he took it. As if that wasn't enough. Yet it Ghana here no say dey e-levy sande ba ye. E dey na anko. Chiraka. Ensem akese emu akuti aboni mu ani chi bubuo. Atem didie hwea ni nyina echi oso oboa e-levy ye de beba afinie a ye gitu mu eno so ho nsem de akire ye beka ye ti Ghana he ya to boot oso mo pe mu mpo ye betwam asagro ten o matwam. Very, very unpopular. They knew it, but yet they decided to toe that path. Not everyone will understand you in life. Enti wabraba bo nyina me de me pese nipa nyina atemase ye me pese de me ye no enipa nyina ehunu se de me ye no ebebo obu ho no wa hunu pa se u decision bebo no but wo so no nya adwen o twemu ne beten ye pe no nya adwen. Yet I was so wankasa utimi ka kire wo se se nipa nyina ntemase a me meteme ho ase ana eye nipa nwanwa se opebrem na me se me kwa kodo banche ana se insuto brem yase me kodua banche na won so de insuto brem yodua banche wo se me wogidie se ewom se insuto brem de but me kodua banche ebebo ebeye. Not everyone will understand you. Sometimes who take certain decisions are a create enemies for you. But do not be petrified or be perturbed by the fact that your decisions will create or will attract enemies against you. You have to be resilient. You have to be determined. You have to be focused. And you, above all, you should be driven by your own convictions. I was saying one kasa. Utumi kasa dia mi hei. Ebeboa adasa. Krista sum bi nkan ho. Na dum no so mfa mayen. Ewe Yesu din mu. Wo da chinti ene ye de ebre wo no. Na wo mo atese ye kasa wo so frɛ no mpese mi jai kasa na me no be kasa na. Man san su tumi ye nsɛm o. Na menya bibi ni besia. Mamenya ndia. Ameme de makumenya. Mama no. Baby I made me moon. Sanu munko biemo. Mepeyina. Ami baby I made me moon to my son me chili munko biemo. Mepeyina. Kana me yamao. Odonu go fu pintase. Mosima modonu go fu pintaso. Oh man, that's yes, yeah. If people was emwade. Man, I'm saying no. Na wuka senti was emwado. Baby I made the moon. Jumensan mechili na munkobi. Naka still one tase. Oh man, that's yes, yeah. I made the moon. Jumensan mechili munkobi mu. Mepeyina kana me yamao. Ghana Alicia Adwuma ofore amanfo emamo atin Ediba Ahenkan 93.3 FM. About to the Ubon Class I was on it to us with the amount in a GFA. But in the meantime, good morning going out to you. Your love chicken. Ofre Nana Kwame or Heneba. Kitchen. Hey. Pepper soup. Oh yeah. Chicken.
Ebenezer from Pong. Hideben. NDC Achimoda Deputy Constituency Organizer. Say bibi abokode umu odin papa na o se o papa wo kwa na wo ba na mo se den matro petition Dr. Dufu atro petition say as MPP fo say NDC fo momu NDC fo mpani fo no say mo ye no mo edi koto ma me hwe woto agudie bia na ni nye ho kra enti so obo mo kokko omo anhwe yie obekwa akwaje koto tabono de abeto abato no we say baso nyame yadom a memene da no eso Dr. Dufu agro imu ye yumu o say aka menyo baako. Can you imagine? Yes, and to kwa funu wa na to akeka. About on your pumpu e baso. Nyankopo ya demo Saturday. NDC. Ghana nyina. About one e koso den. Presidential, parliamentary, ni nyina be koso. Presidential de nipa miensa na twin womuti. Kane mampani John Dramani Mahama. Dr. Kwabena Dufour. Kojo Bonzu. Nipa miensa na atwin wonti. Enti se wo fa o ballot paper no a. Bon se nipa miensa no Kane mampani Mahama. Na ayi Dr. Kwabena Dufour na Kojo Bonzu. Na Dr. Kwabena Dufour na toso 3 anase den. Ono ballot no otoso 3. Because Kojo Bonzu so no ye 2. Nti former President Mahama 1, Kojo Bonzu 2. And Dr. Dufour or say ase ho. Eja oba ne ho kronkron. Otoso mi ensa. Nti ya no maka na mame why. Ami baby I made dream unto me san me chili munko. Mepe ina kana me Ghana adisi oboba ofore amanfo emamo ate Edeba Ahenkan 93.3 FM. You do love kitchen. Mafia with pepper soup and you love chicken. In the book, you do love kitchen. I mean mafia with pepper soup and you love chicken. Until for ya get your fry, you fancy natty. A chicho, I told you I'm an address I had. Most of my soul me more, boy romantic. Other would in a boomemo. Okay, you romantic. That could boy, I'm with them, you know your nonsense. When you told them, I say the fact is, yeah. I don't know what for being sassy. Enti mo amubi sa no menye tuntum sa de mu hunu o camera ni mu no menye sa tuntum no minim maybe a omko fa sa akala ni free e menye tuntum sa obi bisa se na uye tuntum sa mpa cho da bi menye tuntum sa minim sa kala na da so minim ni free baby a I disassociate myself from that color you see. Menye tuntum sa ebi dizem ko bi se omo ye camera ne ho adwuma. Na adan Ghana adisi oboba ofore amanfo emamo ate Edeba Ahenkan 93.3 FM. Moas yeah. Yankopo ya domo Sunday I be Mother's Day na show money yankasi nipa. Yene ne wo yempatem ha no mo no so abɔ studio akoye nwom kama de aba. Yankonko tie show money ne de no. Ofre mama. Star Wicked, I forgot big star Wicked. I dedicate this song to every mama out there. Ghana adisi
Obuoba ofore amanfo ema ate ediba ahinkan 93.3 FM. One love, mama. If you no be you, I no go fit be like this. I no go fit be like this. If you no be you, I no go fit be like this. I no go fit be like this. If you no be you, I no go fit be like this. I no go fit be like this. If you no be you, I no go fit be like this. I no go fit be like this. Oh mama, I love you, 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 I love you. Oh mama, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Oh mama, I love you, 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 I love you. Oh mama, I love you, 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 I love you. Oh mama, she dey care for me. Mama, she dey do everything for me. Mama, she dey die for me. Mama, make sure every day she go pray for me. You carried me in your belly for 9 months, and I go carry you in my heart forever. Mama, don't worry, I there for you anytime need me. Call me, Mama, I'm sorry if I ever do you wrong. Forgive me, Mama, me I know say it be a blessing way they keep me moving on. Mama, me I know say it be a prayers way they make your boy win on. Mama, me I know say it be a blessing way they keep me moving. Okay, ain't you way nyomwa show money or body ama ufuo enyina, especially maame fo no ankasankasankasankasankasan nti se wo maame ayebia ma wo ana wa kire ni so kama edi amano eduru Mother's Day se abun se made nyina na omuhwiri pa so yen celebrate wo mo oba bi so kwadwofo ba bia ne mane nam kura wonim eyo se wo nyem wo ye no ane meye maame no. Okay, yate ubedi Mother's Day wie pa mo ahu se yes say Mother's Day no ye wo de mere ne ne wo din wo ho wo ba wi pa wo de tena ho na ewo se awo no a wo prepare no ane maame ye no a bre ne beso kwasi adam betensem omusu ebesu na ena case bi ye di akire case na ye di akire ni nyina na ye sofo enra wote wo yen kase ye bomu case no ye di akire kakra ba bia kwakoduru ene no ye beka ho asem di akire na omanfo bi akonkonsafo e wachemu dan ni ensekuro waduane ye ni but wasem achemu dan ne mpotemu ntro konkonsankrofo nsenkeka ye bi no de o ya de pa enko ade money na travel na maami afa oye a mu sei na nyankopon agye ne nkwa free ne nsem ni asi bi no so de na machemu odan oko obi kuno ho eni ko hwie ayigu ne ho akonkonsafo na me wo hobi no wo hefa mu hwe ni ye o anope aduane ano ma bedi kra wunyaaye enso obi asem da table so awugu so awudwan te se ayi enwa nam no babia kodro no ye de ho update ebe ma won ma yenkonkofa da obonkrata no enwi yewi a voices no wa ha yebetietie kakra na fe babia kodro no eno so ye de ho amane de ama won ni nyina ye osofo ya yesusu so osofo because for now ne de ni nyina ya allege yesusu so osofo o achim so adura wisa ha ya asanwase eho ne nsem no mekoba amenya botra kirem kama de akyerew wo a watie kaseyebo no wate untie yenso a meba amekirem kama de ama why my kofa de bonkata mboso no emfa ema wo iwi anafe yento aso empani for ma wo machi anopai bibi aboko de oba de adama na thank you nyame adome so me ho ye pa nyankopon san de enko achi bi mu yaba ye beto osum kese ne so momi yenkomra na fe wie ne nkomo bi wo ha ya to aso Ghana de shima mai mamu nyina mo ache esan so mama kwa ba de ba henkan 93.3 FM so anopa hwe wa kire no so anopa no so abo apa simano ho aduonum enkron 7:59 AM Jumadi asugusu awu 18 watu din se maachi na maachi ne so ene da obonka atan wo boso ade ebesom wo na odi achi wo abefo tentan so ebo Facebook live
ɛna afei YouTube live www.ahenkanfmonline.com ho nyina no obetimi enso edi achi ɛwɔ hɔ nom na Facebook no ɛne YouTube no okɔ abosi edi mfonyini no edi agugu no ma yɛbobɔ so de ma na so hwehwe mfonyini no na etimi enso aboa ka na hyɛ ne so sɛ da obɔ nkrataa bobɔ so ntiwe no ebi wɔ no ma gise onya da obɔ nkrataa na nkasa no watimi enso akan atumu ɛdɛ na anopai anuanum mienu yɛsi nkonya ɛyɛ me adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan mene eye ahofe achim police mami ekwia janewa ya said obaka ta boso no ase e dia ma wa defender the obaka ta no mu na yede enso e free na wose eye credibility eno nti wo do ato so ane nsem ode abani nyina no eye no kre todododododo na ode enso aba na watwa Ghana man panyini his excellency na nado danko akufado mfonyini enso e de aba anopa wo kire mu se wone eye Canada one more prime minister na edi eye ahyiamu ya ne nyina no omo dwendwen se de be ya aman mienu betimi so afa ne ntoma pa enso afra na no matimi akọ eye nanim na wo hwe kratafa to so du miensa eho na the founder the oboka atane de assembly people enso so ede egu na owie ye no na wade oswafo no na hwe eye adwadie ne firi dwumadwumadie ne toto ye eso mekire ayonu monyafo KT Hammond ode ne fonyi de aba opanyina firase obo adwuma wadre na wadi tudwa etrem se eye you start dwumadie a aban no ede eba ye no wose semno ekase won ma firase omo eye ntete enso ne nkyerɛkyerɛ ede ema adehye no mo benya akwanya ede omo ahye dwumadie ne mu no so omo mudi kan first batch no won ma hye so omo ye eye nkyerɛkyerɛ de ma won mo ewo eye mansini mako wo ha ene aduowotwe nwotwe 88 district emu na wo kyerɛ mu se omo frase a wonom so eye nkyerɛkyerɛ de ma won mo te ho asem da bokatai ede aba enano pay National Petroleum Authority NPA and one of Bokoi, HMC one more muchi a year a saying I would do my cocoa ganamiano. One more share and a man quanko to Frangua. Yes, your table so. Sir Franco no chese any question no to the go mushim said no bet me edo half of floor and so ede aba a year was seno and so as suntiano sem. The Obaka tenano pay what they aba ewa hanomo. Na oye yano and what tell me say. Ankane oswafo no ana na hwe eye kuaye ne nuane dwumadie ntoto ye eso doctor eye afriye akoto odinfo nyi de aba na otem se abapa no eba ne se yenam kuaye so ne yemye biadwuma opani ne kyerem se eno ne fa pem ebeboa ama eye emabu no yetima adwuma ede ama wom to nde ohun se kuaye enkoa ene ahwe ya na se kuaye ne ahwe ba ko a edi aketerem ne pa aye de ani kire won me betumi aboa ma mabunu enso etimi enya enwuma kratafa to so eye enan na the founder the bokata na odi asemi people enso ede egu na eye construction chamber one more enso na de atudwa ka kirem de to timamfu anim se eni kwan ese wo ye obi a yamo akonya se eja ye kwan anase ya kwan a na wo de eye concrete ena de kwakoye wo chese da bi motorway ne de enu untimi fa concrete enye sama ne nyeye enti wono so atufu wo chem se eno no wo ye kwan a wo se utimi su eye asphalt no wo se no 15 to 25% ana 15 to 20% wo se no na se wo de ya eya na boa pa mani timi che akọ use concrete de ko motorway de wo se no de eya na emmoa enti eno so won sem de boka tai de aba we eye the founder de boka ta na no pay ne nsema wo de bae ebi na me de asum we Ebusia daybreak ko wakrata ana yede eto asosi freedom in truth na wadensama hodo etu twa wo hwe anim ha ene council of state in penifo wo mani abri ye pa ni nyina ne se wa my Ghana constitution no mra yede ibu wa my na constitution fa bebi chemu se ansana obi betimi akita dibre ewo my mo no agiso wo yo my Ghana ni mapa emposo onyo my Ghana ni na ne oyo kuro fufuro bisu de hye a ayesa wo pa ne ho achi
na waba be ye Ghana ni ansa na sadi bre no ye betimi so edi amani tu kokopie mo amrahye bedwefie ne anyasem ketwa mrahye bedwafo mienu bie wom hu eka edwemu eye jomro amrahye bedwani ma me dokasa fotofe ne hu eka mu atese anyasem ketwa saso ana ye wra kwesi jache wono so esa na enu na Council of State wam de atodwa wom ekire mu se wam de hihye bi begu apon so ebema kwan se na ebe ya wamu kita dual citizenship bia oye Ghana ni esanso ye Togo ni ya wo betimi eso edidi bre ewo maimu enum sem daybreak wakrata anupai wadi tudwa na wawie ye na wadi emfoni ebiso abetre ne wonimonyamfo Kennedy Japan chese wade nsa esi na furu ho ase ne watwin bibi ho ase ne asem esi ya no nwanwa wodwen ho a wonte ase ni nyina ne sa ye ma me nana amadokia ene woko ye yi ase na chese wokokọ bonsawa sawa mami kokọ ye no ene anyasem kito 10,000 Ghana cedis na wade ekobonsawa na wonimonyamfo Kennedy Japan chem se ye no nwanwa papa so wotimidi sika buburo simikobo esasa de ene nwanwa ko wakrate wode ehonsem etu edwa afei National Petroleum Authority womutufo efutu a womutu no kwa ama womu a womutwi moto yi wo kada ne womu a womutwi moto nyina womso wo sra papa pani obi wo wa wakotofa ngo a bebi a wo so kokotofa ngo no ankoho ene wadu bebi a ye bubuto ye di edwa bi esu ye di bia senso na wakwakobu wo ho womsesa afa ngo na nya de a ebebo anti womsre pa ese womu a womutwi moto no womunyai sa ne ye no wokotofa ngo na hwese bia ya wo kokotofa ngo no eye bia ye pampenifo age atomo ese ye ntonfa ngo ewo ho enu so emusem anupay daybreak wakrata wode etu edwa na Africa Continental Free Trade Area bepie mo ewo wo man Ghana enkran pumpuni mantemo ti kwa akrate diaba a wo chem sai ne okopie mo Abidjan ana fesu Lagos a wo mani abriye pasa ekwan bia so African Continental Free Trade Area wo betimi ahyem kena na wo muso nya ho faso akoyade a ewo bibre man kwade wo se ebibre man ahodro ni nyina wo bia so enya ho faso to wo muso ma afemu dia wo betimi aye no ana wo mo edi to dry and pay ewo daybreak ko akrata no emu na ma yanko yanim ewo eye ensafofro enso emu na the obokata what this the new crusading guide and mapijai ani ensam de ono so de bi aba ene anopai pa a chese enya de ketwa na okiremu ese se okopiem ewo eye tetegu was tetegu ana kan se ni tetegu ana se no ano no tetegu oh okay tetegu eno wan kra buni mantem tisa yo wachem se wonum suso wasi wonum suso ayefo nsema ma no meso ho a che se enya de ketwa entani mu nsem de bokatai ede aba ewa hanomo na owie ye no soso ena odi tu dwa kire mu se owura alankwadwo kire maten ena eye kwabi mensa kire mu se papa no no na oye Ghana fo apede ono na Ghana fo hwe nanim kwan nti MPP nim no obo no musuo kofo bia de ni di nanim se onkura frank afa ma wonm pe amaso be ye pa nti eno wasem eye obenfo kobi mensa ena odi to dwa the new crusading guide na no pay wono so atabri ede abai na eno enso achi no ana wo kire mu se eye Doma East wono momra se badwani no no so wo bo eye oswafo na hwe anyinamode dwumadie ntotoye eso onimanyamfo eye Dr. Matthew Poku Prempe obo na baso yi ana sanso na Dubik Mahama wono so ye ECG wono boss ono so obo na baso jeso omo bo adwuma pa na Dr. Free Akoto so wasaka sa woda obo krata yi mu ese na de ne nsem ne bedi ahim pa se Ghana economy no betima gya na mo so de anoa ne kuaye nti kuaye nso so de ye ka de a ono a ne sini na so na se wo so o kan no apra kosisen sa na obi busa o de ka kosisen atu ani ese no mo bipifo amanyoko ni mo no o ma na kwanya no ntu frank amfa mo mutiawa eno a no woka na de ebiem oru akene de akompre ko Japan so ana wotire mu se case bi a eno so da woni ayekwaku ba ko ntamu no
ɛno nso so ɛho adansidie bi wɔyɛ pie tie no nso ho asɛm the wɔkrataa de aba nso ɛwɔ hanom a ɛnya asɛm ketewa the new crusading guard the wɔkrataa no nano pɛyi ne nsɛm ɔde ba na ebi ne aborɔboro so de ama wɔ epe bi tɔ na kenka ne tumu ɛnkyene Abusia yɛ toa so da daily searchlight ko wakrata ana yɛde toa so wɔ si in service to God and country na ko wakrata de abani akrata fa to so emienu ana wɔkyerɛ sɛ suku dan power 2023 years modern world modern Ghana bibia abɛfo kwan so anibia ba ma te sɛ anibie no ya abro so enya asɛm ke 20 anibia ba ma ne te so bitimi hyɛ atade ana atade ne yɛse tatted efitisuru besi fam ya tete hohoma enya asɛm ke 20 ne nyina ya anibie kro na bia ba no na sa anibie ya ba ya adwen sɛ ane yɛ tumpo yɛ ko yɛ nim nyina achi no suku dan o a edisuafo akwa ntete yɛ kwakosua ade wɔ mu no suku dan ne yɛ de bamboo ana esi na wohwe suku dan ne yɛ de bamboo esi mfoni a daily searchlight ba no yɛ adwure guaa ne sa adwure guaa ne sa nya asɛm keto 2023 krata fa to so mienu daily searchlight ko wakrata wetwa suku dan no mfoni nyina ta de aba betuo na general legal council wa musani abrepa na wa mu kire mu se bre bi ba lawyer fo nei ansakra ebeju atum se wo ye lawyer ni no agise okokotwura ensohwe ene ensohwe obetwura na ne wo license ye de bi susu ama license ni wo agise osa akotwura foforo ne ye sanso de license foforo ama ana wa mu kire mu se sa hyehyɛ ya ne nya de a wo mani eche ho enya de ebesha lawyer fo putu patinchina chia wan kwatwura exam se ansa na ne license kita no yetimi so renew na man kwata fa to so enan daily searchlight ko wakrata de ho sam tujwa na wawie ye no wo kire mu se nanu data male presenter wo ye na juma radio presenter wo ye na juma de sani ye ti ha ye juma ya anene ekofo bi ekoto hye ne so ati se enya asem ketoa ene aposifo kire mu se wo monsa aso nipa mienu bi mu a wo mu susuo esese bio se nyamra asem ne atutu asem a ekoso ewotamale wo mu nimu bie eti yeduwa mu kwa kogina asem gibia krata fa toso mienu wo searchlight ko wakrata mu na wode ensem yitudwa Futura National Petroleum Authority wa mu gusu a wo mu etu ne wo mu chimoto ni bebi a wo mu tofango no wo mu ehwe ne ye na ne so ho sem krata fa toso miensa the daily searchlight and pay wade etu eja na the business analyst da bokrata ani mu nsem do say do so pa ebu oso edi kan dia ma dadante ye nsem re wo ho ye beko yanim na wo kire mu se wo sika esem wo no interest rate say nei wakobo aye bosia na ehunsi ho say dia sibe atia no wo kire mu se eba form kakaya ka esi amno ka se wo se aba begina aye ohanji chemu no dunum ani akiri po baako 15.1% ana sisi wo se aba beduru etiaso wonsam edebaka atai enso ede aba ewa hanomo na enu achi no wie no kire mu se eye ECD osi ECD enna sisi aba beboa ama ene Ghana esikasem no etimi ensuo agina eye brane tituru pa ani sabi yenkro nketwa ni mu no abeboa me na etimi agina na mo so Bank of Ghana for ena omodi we nso ede aba ECD eno ho asem no na owie ye ena wote eye osuafo na besikasem tutu yeso no nyamfo kenoforiata waje no white ena oda ha owie na odi CD na to no ho ana IMF wo onim odi tu dwa kire mu se CD no obetime nyanan agina so pa ne akaso sisi ade CD no enko nanim biem egina na se so tia gise International Monetary Fund IMF wo mate ase atabiri sika ya hwe animu no de amayen 3 billion US dollars no gise yansa kansa yansa kan de na CD no se de odada ne ho ani wokọ kakra okọ nanim be asamiensa na wabana chi half na okọ nanim be 9 na wabana chi half sa ene beye the business analyst da obokrata na no pay na nsem ode buy no se shaping economic decisions
Ebusia Daily Dispatch ana yede etwa so se factually reliably factual. Na kwa tedi abonye asem kitu o mapeni abedieche Dr. Adwuma-Adwuma On Foni etaha economic messiah. Economic management team penny pana wadano ana ne adi ni foni aba ko akrate kire musa sho my Ghana yesika sem ya tutu yesika ye ene mampeni abedi che Dr. Adwuma-Adwuma wade hihye ya huduro na tumi egu aposo achese digitalization nyina ka ho ye economy wade fa abefo kwan so na wadane ne esansa ne ma wade ba yenti nka momo yi ne obi yisu MTN na yisu tugwa wuntimi nyi sika so ne nyina utimi ji sika free yiwo na we susu de ni sika ma sa wasini nyina ye hye ya wodi egu aponso ama ye sika sam ne amamwe so ejira ne naso na wawie ne wodi aba ana wo bisa Daily Dispatch wo bisa we yensemisa wase 2024 NPP amayoko nim no hwan ana edu ne so na why na edru ne so no wade aba na woche mu se kunadu apraku 1998 edru mi so edu mi so de so ya edru mi so na meko ubia nyidi mi na meko edru mi wamsa wa for we fan form wa fan form ai edu ase kunadu apraku 1998 one ogina ye esa ko betu franka ama NPP amayoko no pribie ana Alan Kwejoche Martin susutwi ni tipie ye 2007 nim enti egusu kukoso na 2024 susu de eba wo mo president nti obisa o ese 2024 yi wan na adru ne so Dr. Adwuma-Adwuma wogina mu bie won monyafo Alan Kwejoche Martin wogina mu bie won monyafo Kennedy Japan won so gina mu bie wan ana adru ne so Dispatch esema wo bisa enono na wo bie ye no wode Dr. Matthew Opoku Prempen na po nimfoni aba na openi sama wa kakrata fetos mienu wona anu woche musema peni dada John Dramani Mahama campaign ofi ahye ye campaign enye no wa shasi achepa bia semfishia ni sia temnie es wa shada ka sempoti bi fan to was away ana me be gina so me be ye ma peni a we na me gina so die bu amamu no wa mu shada hu ye sem no wonwuran de ne nam sa krata fetos mienu Dr. Matthew Opoku Prempe ana de ensemi atudwa na ejebo akaketikiti bi na chese eja no wanya abedu memini de di enimi ene NPP amayo NDC amayoko no etu ahene ne esi ahene wo mokwa akoto aba ayi wo bi wo msusu so betimi edi wo manim se frankatufo ana feiso emrahye bedwafo no so nsem ko wakota edi abo no wo kire se won monyafo ofosu kwache ojiremu ane amakruche susu ejiremu hwan ana ebedi nkunimo ebura sebu abato empeswa so eno so kwata feto so mienu Dispatch edi wonsem etu edwa na ma yampem so ai ne akoyanim ewo da anko da obakrata no enso emu ene asem no kase wetwa atotowurani ntina kukudafo bi amwo NDC amanyoko no mfonyini ede aba empempen de na niabere a opese otu franka de ma NDC amanyoko no eye orura anka ne Ghana ma panyin John Dramani Mahama wodin fonyi de aba ne de na daka ne eye Dr. Kwabnadofo wono so na niabere wo giramu bi wono so pre so obekura franka ne de ma NDC amanyoko na fimpino ene aduonu enan emuo ukopie mu asantemantemu a orura na nakwasi wono na ye NDC amanyoko tutenani wono so mfonyine e wa habi de wakan yi de manisha na nhye ne so sa na ne din nso aye bibia ho minim ntia ka me hunu ni di abo ba ko bi ka no ana omo ye mako nan ya odo omufonyi di aba na wotere mu se ukopie mu asantemantemu a tie aye orura John Dramani Mahama wono no kwa wabra adane han ewiem adane han no day time no wakọ okọ no wakọ ne campaign wie pe Kwabnadofo no watete wanko na oso de ye waye wie ya wakọ ya esumduru ya na Kwabnadofo so tie esi akiri oso nya mesumi ni to amumie no mache Kwabnadofo no kwanye ne campaign nwumere na John Dramani Mahama so akọ ne de awia na no ne yase na mso ma na ukopie mu asantemantemu a MPP amanyoko NDC amanyoko no mpanyufo wo mu atese tu wo mu de asia ni wo ho enti awon sem da bokata yi e de aba ye kukuru mponi ni abasoa na owie ya no
ana wotra mu se ne kata fa to so mama yase me hu kata fa na go fi me gogo na manfa ama em said ye to so nwotwe ba ku ya ehye wan kona ho num ya em gasa akokoro o em gasa to sunum num wo na anka ne wasoafo na ohwe nguma sua dwumade ntoto ya so na oyamra se badwani wo eye asen nofo ana asen south em say enough enough asen of the assembly na anu ye owura Fobin anani di no chama anya sa Fobi won wadi no fanyi di aba no panyini adio yaso aware di atoso makoma konkono na yire di atoso makoma konkono na enyo se nya hwe na asama wo ho ne se wo hwe ababa awa no awo ware no na wo hwe opanyini na opanyini di mfisi apolopoli 80 to yo opanyini 80 aja 80 anu ware ababa wo wadi fisi ano aduonu enson se o kwa wade na o hwe na be ma no betimi ahwe wa enno kwa ni case no ebim so medi odo eti amom nsesifo ntesi ano o kwa na ahwe se be ma no betimi ahwe enno ani case no en obehwe no ma to so nkono opanyina di 80 years ana wadi 27 titi film betimi ahwe nkwa eyam na make am isi asana system na koye so medi odo eti ama omusa esifom so ko hwe beman enya man krasu ka bi say mema so ko awale eya awale pa ye into obabi wo no wasi ni dan dada nti ko wale no nya afi na akọje hu nti no si asa na ekọ no 27 na sid na no di e ba e kwa na papa no wase kropon hoyi 90 something years 93 and 94 fata ho so de so obai wo wacha be man and there 9 already we am boy ba ku mienu miensa 9 so me be wale 15 anya hwe enum na wo wie ya no kire mu se wode eye opanyina ono na ye osoafo hwe eye nkronkro amamuo ene ni punto eso local government eye ministry no osoafo hwe ho owura dan bote wode ni mfanyi di aba ene wo kire mu se ankane eye aban krache ni aban ewura no mo wama pa lai amusu kire mu se omunyina be boko jan no ma kopiem ewo eye mampanyina tena ye Jubilee House yeso amukoye de ho ana omu se tena hwai omu kire se aban ntwe omuka to omu kwa danika na we no eye MMDC ya omu wo eye apenso ana maama de na se wo ba ye omu wa yi omu afiri mu no ani eji se onya de ogbo kata no wakinka wo se former MMDCs na omu so mbekọ Jubilee House akodan omuka ti na do we ya US 3 so de enchen wo ya na de nkuruma fa onase na trom to omu ba iweri wo baba no watukwan akire din ana okọ ayi waba okay chance so go okay chance no mai e dey my dia ya US 3 mema krofo bi so mbeda o ka mema etianu wasem eno no na we so nra ye de baaye ti eye de anko de ogbokata no etu ono so de eno no was revealing the truth no krana no wada di e de amaye ne anopai ebusia the chronicle brasesem ane de etwaso Sama hodona ye dikan aboboso dada Dr. Osuefri Yakuto wasi wa maiga na ye fapim nyina da ejina kwa yoso ehun sem ko wakwate ade tudwa National Petroleum Authority wo muso efutu a wande ma wamu a wamu chimoto na nso yakadada na foforo wade ba ye no Professor Ransford Jampo wande oso abo NPP amayoko no obom kokko se breaking the 8 no ebetimi abemu nkwa de agise diaka no onya ko wakwata ni mu bia obehu e bi kire mu se mampeni dada mampeni abedi eche Dr. Muhammad Baumia NPP amayoko no mu nim no mkotro abama ni se Frank Tufu a ene 170 questions bia wo visa ye enka ne mampeni abedi eche wele ni baby eko akwesie mi sata wom so aye krado pasa sa ensem no wom nyi ba ku mfiri mu wom fa bi nkoka ho
wɔn fa number 1 ɛnkɔhyɛ number 2 ɛnfa number 3 ma mɛhyɛ number 1 wɔn so sɛ ne osifa bisa nsɛm ne saa pɛpɛɛpɛ ana wɔn so ba bɛbisa ne to wɔn mpɛ ne toto mpɛ ne no a mampanin abɛde akyire Mahamadu Bawumia wɔn nyi ne nsi nkyɛn ɛfo obi foforɔ ɛmra Chronicle brɛsesɛm kɔ wakrate anopɛ wɔde ho sɛm ɛto edwa na mede da boka to di sɛ ABC ande meyamashi uyamashi mehu bibi wo oyeyenko ABC nam sa was it on the side of truth na ya say no kwasem na wa asem no mu no ana odi abai na wode maba wa bi emfonyi di aba ana wonomo ede ntoma abom mu sa aja ayi komade bi gugu omu kom kama ana asade na do mu tiri so omudo mo sa tuturu to mapampam sa ana om kutakuta nnua sese shireo ana no so ye de abobo mo ho ana omu koi asem etato o cham se wododowa ose maba wa bia wo mo no o matede na wie dada de tiani se dodowa so menya fonka oba bia ansa na obesusu ya group dipo ye kan bla de ne dipo ya group ya de a kire so afede why oba tubetimi na sesi a ne ade na koye no wo munya mani bi nguru wom dipo no se wo mo ba ni ansa obedu fie na wase ya group ni dipo no na no wajika ndo dada ni asadi akwa ni wo ne nye na na magoro no ayo ezi ajise nye enye zapa dia wo dia ache kura no 5 years na magoro no enye se onye free 5 ni mu 6 7 8 edu no ma yo mo sa no mususu se o mo nye we de se foni keke no mde abeto akire sane a diponity ye no omo yo dada we o mu ko nyina o ma yo dada o se why dada na kwa ye do betina abu obi so eno so amamere wo ho ye do tina so na ebo wo ntimi ansole efiri so a waka sen na je se wo nya obabu okay ati ase intine se ehu ne wo ho nti wo nya enya ade a obetimi akọ na sadi onabua na we na akọ bi kwa asole dem one ne maame na sof maame ne bompa so se virgin nyina mo sore mra na bompa ye mam na maame na damfo ne ba sole ko ye na ne baiti wo o se hey ama wan sole anko na ye waje se begu mani ma so ma anya na ase ye nka no kore no begu ani ma se ade no wa yo no so onko by force for school by ya na sole virgin sole ye mo mpa ye ma amasi wo akọ ti gba wie akọti afuro ni mwe ya so sorry ngwan ozali angwan eti dipono wonsam di aya na aye no adi we na buo na so na obi atie aguma enti wonsam eno na busuafo ABC newspaper na di aba ni sam odi aba ni nyina no ye di kan adi atoto wanim dada edika dia to wadim dada anti nya na kenka 90 mi enso emwa yanku yanim oba Ebusia the Meridian ana yede eto say the truth behind the news na anopay Meridian di mampeni abede chire Dr. Bawumia Emfoni abeto ana ne akoso wo NPP amayoko nim ye edru me so we the back of frusin piani apa was edru me so asube si da bekwa was edru me so nti edru me so no e shase efri dem egusu ekoso edru me so enwa na chese ekoso na wade aban wo kire se enti a ebimu esusuo ese Dr. Bawumia wanu na betimi edi NPP amayoko nim ama break the 8 na etimi abamu 2024 general elections no wade ho sem nyina etu edwa wo the Meridian ko akwata ni mo ene ekwata fa to so mienu insia
enwotwe ene enkono no wekuchi sa ensem ni nyina wode etudwa anupe na wawie ye ne anatse wode so abaisema hodro na yeguso abobɔ so dada National Petroleum Authority wamu nsem ya wamu ken ya bobɔ so dada na John Kuma ana wonu so de atudwa wo chemu se efia Kobi Ampem Girls Senior High School ya na anu ya wo metimi aye aeroplane nyasem kid microphone no oh my idea amati Ghana yanim sure wama bom humodin ye panti yera John Kuma se wokɔ akɔsɔ wasinti de man na ye nunu man na no so ba ku bia o ma ye traffic light pa na traffic light na wo ma ye no ho ne nyasem ketu akora akogina wa sensor obe osa akula ba begina na tse waso ka na oba na wegina na akora kono wetwemu kama obi so a wadi dem sabie onu so kokogina wa traffic light ni behu sa so mesi a wa ba begina he sabie wadi dem timame nso ma no kama sa na continue yegusu a ye boy ye ho emodene na John Kuma de atudwa wo chemu se wo kwa akoso mase na wo ne wo ma hyase timi so akwakotu baby anu pay the meridian ko wakrata de ho nsem etu edwa Mamemfa aye the bokrata watu din said daily guide emra na wade ankane aye otutrani edema National Democratic Congress ndisi amanyo koni fonyi de aba ura eda Samuel Ofosu Ampofo na wadi tu gwa mu se si wonno so ni video bi a eliki ya no ne tape bi akoye kan sem bi a na yesusu se betimi de atutu asem de aba no sem ne da so asendi bia o nti o mu se opanyin no so akwa kopie mu asendi bia ne akototo na no anase kobusabusa na nsensem te no wasem de oboka tai enso ede aba ewa ha eno achi o mu se emrase badwafo nso so wonomo enso aseda ye behwe na afei o matoto eye otemuafo panyin foforo kora ya boni din Chief Justice foforo mame eye Gertrude eda obukwa kopie mu ono matoto na no enso wonsem de oboka tai enso ede aba ewa ha Dr. Alhaji Mamudu Baumia eye Ghana man panya be de chire akrase na ni abro osisi ade ono ankasa opese wotene kunya kase no so sama mpanyini no betimi atraso nso opese wonnam MPP din mu so betimi nam MPP din mu agise tuan ni esi ahene omo andi samanyoko ni MPP mum kafra MPP amanyoko ni mu emma na konya na no anaja wakɔ ni kurom wale okɔ anaja okyerem se mo fam nsangum so ntwampa yengum so mishira mo nshira eti wakɔgye nshira de aba ani ala njira ye no aso ba ye hyepa asantima ntem de so nim se okɔ ahwe ni ho okɔ ahwe ni ho ana bia ise otufo so atukwan se okra mani ba no be ya pa ya tufo so de ono anya ni sa we ni sa oyo opanyini ogina mfimfini ni ala waso be yeshi ise ogo hu so fu panyini owo ho because so de ofro ba Osubempa. Oya. Osubempa. Well, ebia. Okay. Ti anu wasem da boka ta dia ba. Owie no kire mu se. Sofu bi ne ono so wo kire mu se wa hyehye maame bi. Ama maame na to anan mo nse do. Eti wode eye sofu no mfonyi dia ba. Owie ye wode eye maame susu a. Eye die ya. Wode ono so mfonyi dia ba. Asemu. Okay. Batam ya dia anopai oka ho asem. Anopai me beka ho asem ya. Eno ana epie boka. Yet say acid ne ho sensem. Anya acid. Atrofo ne akonkonsafo nsekufu wache mo da. Enkrofo ho asem ye omo de chen omo ankasa braba omo bo. Oh. Tanya acid so fu bi na edi sanya mena sem. Me pacho allegedly. Okay. Yentimi confirm say you know because of that so police for some investigation say koso yeah say nti dia ye beka bia no eye akeye yes but ni betimi aka si sudua no say enye acid say de enkrofo na mo ka say madam ne ko obi kunu ho na yi tese asem ne ba ko bia mete ye ka na me say mo so de eye abrebe na mutumi tena se a moke kan nsem ni bomu na omo calculations na utia na ye waso so de kama enye die hia nie mo ne mabo denden mo tete so
wabona simu ayi moni amabo den nya ne ehia ni montete so ya semu omo de montete so omo asoma moka to za to atonta jai awu brebe so na wase NDC ni bi na ono so apolice force on party say kua adai ya akoto asensem twani bi so abobbo ne tantan so wa no pa se betra be kama asem to ta no ano so beka ne mo amo ko pia na no so amazisi am no gazai o pia we ne so besene gaso betimi de emra na be so nsem akoye de ope bi ana ti apolice force so akosho ni mu a eno nsem e de aba enti we eye daily guide da oboka tani mu ensem ebusia ye fi daily guide so daily graphic okunim ko wakrata ana wadi abana enso ya wetwa be ya so edagana ha ya Ghana ha suo na yetwa basan ya ne galamse mu bom homoden galamse na suo nani we no ya Lipton intino eti abusia iso na wetwa ba mkra na emadwe se de da ye chi he ya so sha asenye no we ya foforo ana wetwa ba kama na ahwe ne galamse patimi aye nsuo enso eda ho ankasa brinkani ye kroji anka omega na ke ni nsuo ha obi a ene uduwa no wakosa bi na tse wokọ galamse nti enso nani asai nsuo no eni asai so abai se de ni abre se kwan bi aso wo tu galamse ase enti daily graphic okunim ko wakrata we twa nsuo no na wode aba ana wo chem se ekwan ya galamse di ensu wensu anam so e wo maimuo na we nyina ne se ensu nyakopon na boye wo enti daji bi on bebu ho akonta se de bi ada we ene galamse fo na mu tu galamse se ensu galamse yesi kwan power wa obetumi afa so aha mo ya musi ensu wensu anda achi bi no mu wo ho akontabuo enti mu de mo nkoso a na mu se yensu daily graphic ana na watcha ensu na betra wo chem se galamse eba ye bebi adi yensuo ahodro na kwakodu etwa mfoni kama wade aba na wawie ye no ana wade maame Jimaima Oware ene registrar yinifoni eda ha kama na ochem se companies ni bi wa maimu a kwana ko register o company keke wase ya ha na obo na motum me kwa wo ya me de me kwa na maame na no wakasa wase ne ni abri ye papa social companies awodu a ye biebie wo maimu na wo hwa wo ma ba be register na sen kiti bonga bi ebi so a wo so na me de ma register ana me wo ho krata nyina ana me wo se na me wo se wa mo ho akwanya entra nkosi September 2023 enkrata wo do na fabra na ebe pie mu ewa na so ye nyesa so dia ho ka dia wa wo jejireje anu pay daily graphic ensema wade etu edra eno no Young fancy ana. Sensem dia aboboswa. I see. But Professor Dominic Phoebe. Nia mo kase waware na yiri a otoso enkono no. O se enye no kre. Oh. Ababa wa ne nye yiri otoso nkron. Ni twamfo nyine keke. Ebiom no. Eye ne yiri. A fei na waware no. Oni 27 years. Said the microphone na mo keka no. Owo 31 years. Oye nurse ni a owo 31. Na sa ware wi na nkasa ka ono na ne den pa. Se omobeye. But na e wo se baso. Enti yen kan kire omo enam a omada ne ache mu dan asekufuo ne akonkonsanfo obi na de duan gra na Just say mu no on family ye on family ye say enti ne mfie na enya say 31 ababa wa no wo mfinhia aduasa ba ono no wo say aduwotwe no na ababa wa ne ye nurse ni no enu ye pa ne se onya ne yiri otoso nkono onware nkono se ne nkrofo ka okay na sa awade na nkasa kura we no na yade ana edin pa se ebeba so senti but abaso se senti ade baba wa ni si awa ya mfana nsi awa ni o kirem no nim se de eba mo kekan ya ebekoso na zi go betima ni dukokuam
na ade oto nsa frɛ obi Mwana ni ayi asekufuo ni akonkonsafo akonkonsafo e wo Ghana ha abi o de to wa tiri kan frɛ obi na dabi o meba mo hawo ne sei o ye nkan re no ne be kyerem o kyerem ne ye bisa sa no se ede no dabi no mo na mu di nkonkonsa o ye di nkonkonsa e wa ba kyerem se sa mo nkonkonsa na mu di no kure bi anim ana ye bisa ne se o se na ye den enti na ye den enti na ye den ade na we nyama is o to se e na o to se na dabi o ensem no me kan nsem be ye nan emu di enti na eno no nkwa na ye ode yi o dabi o one obi aka asem na be claim ma keke mo be kan se ababa wa ne ya kan yo newspaper na kan ye ba ni mo di kan we ho a mo ye ni mo na mo de mo nya Ghana fo obi ati mo ba no mo Ghana fo ayi obi aduan na mu ni na ne nsem de mo be kan pa that's it enti Professor Dominic Fobi oye kane Minister of Education osi en kan kire Ghana fo se ne yire na waware no no onye ne yire otoso enkron otoso sei enu de enfo bia ho enu achi oni emfinhia aduonu enson 27 sani enkrofo keka no no ababa wa ne ye nurse ni se for pen ye tifrizo so ati ase 21 ne amanu na mo kampo kra mo haw ne sei obi ni wanya ne do one na amadwaman wakọ ne maame ne papa ho akohunu no ya amamre ne amane enti mo haw ne sei obi ani awo si obi aga ye promote no so oya ka krapo mimi tan aka se ano awade ne bi se wadi odo echi ama ne sesi fom nti o hwe be ma no obetimi ahwe ne fa so obekoto so 20 so obetimi ahwe one ne manko ade no ko ani hia enti ye promote no kra na bi o ho an ka to sa awade dodo o ye musuo ejabo na no professor ye bo na ba so memeti hayi se wo yo ba na o ba se me nware wo na ehye wutiri mu se ono no ba se wo ware no o mpeni mu obi meka ho a anim ye wo sa wo hyase ebo etutu anamo hey oh yes okay bi ya makwa kwatwa ani minim se adom utie okay ene dom nso ya we so ade ase mena na oware miensa otumi hwe wo nyina ene o nyina they are doing very well enu ni asem no so oware 100 e was so show mu nyina pepepe e show bi say obi se mekogbo adwaman aware achi na me se omi de me mpene mu adwaman na mu me kofi akoye no ho ade me ware miensa o ha ne say that day we na ankasa mo yen hwe ho asem I have my money I can take care of you. What is wrong with you? No wrong. Say assemble ye bibi bonny. But shasa no show be a pepepe. Yes, of course. Because it's you be a assemble no. Na 3 days and enti me de memo so for be me preaching kire me say one girl, one boy. Hey. And no ni me dictionary mu. Yes. 3 4. Why? I didn't say yes sir. So bet me a show. Dia me so me pese me ye no. Oh, okay. To be an na. Sana se me tie. But me name the reason why dia. Enti we also ware na o to yire ho na say me ade na no man be different ana. Wo why you read statistics. We read research. Emani doors to chen yen. Okay. Ko prayer camp. Tenu ntia. Amu egu ho. Emma. It say 2 3. Na mu nyina beti o mo ho ase a. Yo mo ho ade. Hwe mo so as ye na enkodi da basabasa ko badwaman but ko fie ko yo mo ade se ne Professor Fobi na ayi eti onwu ye ni mu asekra obi anka we are proud of him we are proud of him and again Professor Fobi we are proud of you very very proud of you mo ba for me association o yan ko kotwa ya mo obi mi yan kotwa 360 o ye kofi akoye ne ho ade sada se okay na free abane me na call me ensa I was say me timi hye na nuonyam tibekonu times 3 sada se hey etimate me de me ma timi ba ko ma oh yes o bana untumi se obi ba be kan ho ma yo mutio obi ansoma o
So as yeah. Because yantina Ghana ha ma emuroni ni mesete e mekire ye ne yentina hanye. Obrodi baba ka jo say obema de wo so ware obaba ko. Na mom Bearman ko are Bearman de de chencha mo de be hye kon. Bodam So crazy. Masa, yeti ya Ghana ha yi. Papa ba ko. Na yire mu enum. Ya ntin tokwa da. Ana mo de atena na mo de anyi na mo. Omo bobra. Kwa ya njo se ya. Na mo tete mo Ghana ha na mo ama. Enkrofo yo mrofu yo mo hotrokan trokan. E be kire mo ne mo nya wa ha. Media me also for don't come preach to me one boy one girl. And you go drag in pam one preach a kire wo. One boy how many girls? E ma 2 3. Yo mu nyina ho ade hwe wo mo. Enkohwe obi nchen obi. Do mu nyina pepepe. What are you talking about? By now I believe something na nania ji wona da ka mu. Na ishama na mo. Ma chere na de pa. That's it. Hey, Professor Fubin, God bless you. We are so proud of you. We the association members. We are so proud of you indeed. Mami kwa homa so na me ne Dr. Edu Entry enko twetwe enkomo doc what me kan no pay I kan from suni ma chen. Ba mo say. Nyame ahu yamobo na wonso e. Ye de radio ase wadaroma picketing no akoso afi na ebe koso na adenti a. Andra ni fiti ase. Na ye ko ana ase ye fiti ase e kan say ye sika aka aba ho no. A check abai entia interest. Any sika so a adu say wasan de ade man so. Akose kam ebi edi enda edi oson anwochi interest esa ba de man to pay 19 at the work e de tikanso a aban eso de wa de ma akobo betia na wu tia no back no eno so mi enka eni aban aka aban tia se ne eso tia no eni ti na ekiti bikiti na tiku na masemi de na kakra because yenim se osoafo no hwe Ghana sika sem so na no che se wo gia tumu ani se owo mu tua mo nani ni kine ya niam be na ama se de afei ono ankasa ne nsem o kan no ono ana o kan se mo kan edu se ne esi etua ma aba bi tua eni ono aka ne nimpo ene so ontumi ende enti die na be si be man panimfo te se mo wo ankasa dok kra onuonyamfo te se wo obegina mo anim na sabio wadada mo ani ni ntia abana ka na wontumi enye de na ni ntia wakano de ekwan bia eso fasino obefasino na watua ani tina tabi ya tia de se ekwan baako ewo hɔ a aban onu na tabri the hoche na okoho eko gibisia any treasury bill market for onkoho na onko gibisia na permit ya eka titi ebi mu so adwen kire mo kire say ase my too lenient on the government obi de wo kana say okwa no akotana ho boko be kasa kire wa na waye nwa na wasore kwa ase ehye ni nkran kra say we kra mo ani hye da nye den sa omo ye kasa asem no mo ya adwen oba kasa asem no amin kire on ede mu hu se ni danka ye beto mpelifo no minim se bi mo ebeye ye kura asi no obi do ka oba so oba beji otu tiato to debi ma matcha se meji misika ono ka nu anya no okoba dako oba lu kura ni keke oba o se ende wan fa bu misika amamia na ebe da wu fi ha oti aje ene mu bi ukura ni keke o se ende first no de oba o si ma matcha se ensu nti namba misika na meji so let is all counts okay no ko ba so sa dako bi ni ensa nine the last time we ba no look an kete say ende one from sika ma me a bin ko beda ha ta bi na ya ye no the first me ka cho oh ye fama ye ntem ni enko on fama ye ntem ni enko on fama ye na edu be bia senior ye betu ye 24 ye no de ya ba e bi enkete ba se one fama ye a ye enko beda it is now again say bra eba
Now can no am so no yes unti na buy from sika mama now le can no kono now so I living into mawa da obedi ne kete be ba se and the main kono and abu say na nye millions na no ya ma fine na no ma say fashion sa sika se wi etu ameka I see. Enti sisi ade ye hwe ani mu se mo be intensify mo decision ne kakra. Betra ha akopun se ye sika nyina ba mai. Okay, enti sisi a ede be na be man beka se okay, afi de ye nkoho kra biom. Ye mfa ne se musika e kra nya mai. Ye sika. Ena. Pese pamlu chano eno asware. Wetu ya musika mamo. Pablo chano eno aso akino. Uya ti aboana ne pam ne chano fa ha nyina no. Aboana o pakiri no akina yi. It is an important that chino pam no eno aso ku aboana. Etu onya ti yi sika man ya. Obi anka so kwakwatra hobi. Na doc akoni abadie bebre sa no moye mpanimfo amani bebre no ani afi enha mapomuden madwene no nso ho. Na the Robert Tracy, let me no. Yes, and yet, yes, Uberfa, a whole day cacao, one. What do you see? Now, what's now in Saka, Sika, now the bedroom would do. I think, said Robert Tracy, now we never room, now be the whole day cacao, or no, it's all my issue. Because you want me to see how to cry that a deeper of my good no, you see how there, or 18, no. I would be sorry. A bubble. Do na into me, sorry. It's any pack of great to me, sorry. As I told me to now, almost about one, woman to me, sorry, a cry in free, almost feel you grab back appointing. Omuna and Saka, Omusika. Okay. Kakana ho de wo yimu de ye beko oda egina ama duo na sorry kura wo ntumi sorry enka se o mo ba bontin kura no yakọ ama wo enti ye hwe ni mu se enen so mo beko ye beko na wadaro ma ndra mo koye no empanimfo je mo omo ma mo kwan kra ma mo tena ho. But the chair last night here, the night, and the quarter, and the name will be any action. So, by my permission, never that home, the quarter. Mo amokoye no averagely mo mfie no mo wo sensen. And that to say, anybody, be 64, be 74, be between 84. The other time, no, back on, no, can't. We got an infant on, morning fear, so, well, we did 80 as what you heard, ma, but you say we are 70. Oh, I say, or catch it all. To say, near, planning to fire or buy. So, your bar, come on, lady, come on. So because you say we diablo in fee or one being here at your song and say every I win you. It is to buy a coupon. So retire at 70. 70. No, retire to 3 years about. It will just 70. As well as any party to honor, baby na any thing. Bam 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 bam. It is inferior there. So being canning think you are, who I am here doing. On was sold them. Obedi fi 80 kura huna baka se bia afi no 60 and 65. Okay. Doc, ma bibi sa nsem mienu imom na afi me ma okwan ne kotoa mo adwuma no eso. Mo ho no mo a mo hia ya mo didi nkomo mo num ho se mo de mo ho kra ko wura sa bond nsem mu koto bi. Again, esan ya mo ya se a ekwan ya oman ye nam so a ye ne empanimfo amani afi senior citizens edi no ekwan ya ni mu di no no atenya kwan papa so ye ni mu ni ni yie kra mo ho no mu num ho Ni ru ni bi ka de sese obi enu no se okoto aban bonds because
We are there a boss no there a FIFA acting with the control company the a bond. So company there a bit me bank any bank and so I bind you I bind about that. There you say they call bonds a buy ho. There is a being invested, you can know financial security is good quality and just so no self for this crack for a buy ho. Devon senior citizen check or mine with you. Yeah, check ever I need you. That's me by the first grandpa and an IGN and course. That's me by a second buying a tutu and a more now I say and penny for I won't name no and near mark or yeah, a double one way. Don't you mean near mark, double no be and Emma and yes, any abutree well, pension. Maybe a Undro. I won't talk. Oh, Bass Mukra, which you know, your man Bass pass now the cop. Almost any might be senior citizen, almost a better one. I say, to me, you have my senior citizen, not at least. Oh, my cat also, if you can get to my book, and they are talking, said I change for my day, sure. Not as I said, you did who you may ye. I'm a woman called or how. It is a game, sir, by the chia, Dia, Sikamu, Dia, cry. As I said, Woman, apart from game, no dear. Yes, I buy Gibia or ye. Na, Utia or Musica and Mao. That's how we are, Mao. So, say, the baby blue said, oh, Yesica and Tornado. Na, rubber fan, ako. If you know the, yeah. Say abansa. Okay, EIU for so report for me the babontin. Omo de omo kire se sika no aye hwe animu afiri IMF ho aye de ye nkuntabu se bosumi we nkwa wie na nke yensa ka no ebe delay kakra. Eno anso ne yenim se aban ne nsa kan ka ebia nka obepe kakra de amamo. Picketing amo kwa yi mu wo daachi bi wo mu so wenche ade aye nsa beka yesika no. I am a speaker in the FM. Any akate abai enko treasury bill market na onko bisia and from my end. And yet IMF any FM. Abai you see abai hot na treasury bill market any dia abai itimi ko GBC e di itwano ho. Abai ho actually no na wonye sika mai a onko treasury bill market ho no onko disika and from my end. Nika our dino, a becotro kakra, who could get treasury na, Oka with dino, a becotro, but a year, so can be costro. Now, Jessica, a dear cheer and for crying with the way car. No months when Jessica, a dear tunu unknown, no much ho in fear, before the amount or what to me. It's a buying cohort, non cogibisia, and for in cheer coupons. And a principal, no, I can I buy board this year, so this idea amount of this. In whom the India look at that I saw for a hawk ransom because Oko, Echo Bobby Siao, that is cheer a car, oh dear. Obesia now, who can our dinner is so pepe. So do be car, Udinipa me look at 2 million. Let's go to Yabacoca 1 million. Now Kobu before this year 1 million. Now the Bitia we cut 1 million. Still now work out with the say 2 million. Get the Ocotre Sibu or Cobobisia. I don't Emma Nebisiano, Necan and Costro. Okay. Bitia principal, and then Costro. No Bitia coupon, never my Tracy Necana Costro. But yes, so Bayesta is a man, and he can say, in Nipadia, who are. To me, for man can do. But the economy, no, SAR, if it's there, Eddie Bank. Yes, and Cobobby, our treasury bill, the economy in Copom Cacra.
ne nipa it is say nipa di wu a ontumi mfa no menkon bi the common no dey forma ebetumi sa dia bankwan mu na doko hwe onipa no kɔbrɛ wuo no so mpafe na mo na no na wone yi prime minister or Japan di nkɔmɔ a wɔsrɛ ne sɛ wɔsrɛ no a ɔnka bi ma yɛn na IMF sika yɛn sanka ne ntɛntɛm onipa a ɔno no hwɛ sɛ economy atia pansam korɔ bɛsan de aba nkwa mu no who are beg ya na bondholders ni da so ho da so de ho se ne ma no akate ya ho chiri kwa ya ho treasury bill market ko ba ko jibisia abre I have a card there in say they are and also ebeba they are ebeba when da so ebeba okay maybe no and entity to okay. Okay. Doc, ma yena se wo bre no adaje a wanyama ene atiefo anopai. Enti yene Dr. Edu Entry ono eye lead convener Pensioner Bondholders Forum. Ena yene ne kwotwetwe enkomo no. Mpanimfo a wo man mu a Eddie, yay, oh my God, a glorious happy birthday going out to you, Ernest Amankwa Sechi, or Odan Roman. May the good Lord guard and protect you to live long and prosper. We a free general manager, Mr. Benjamin Utu Ichampon Apuzo, and I tie a friend to you, Ernest Amankwa Sechi of Odan Roman. Live long and prosper. Ebacho ma yentwa ye homra ye ba enkomo bebre wo ho a ye ba bedie. Ye ba bedi nkomo e de afa rotational nurses and midwives ho. Ye bedi nkomo kakra de afa wo mo ho. Enu echi nso ye koba NDC wo mo abato no nso da pono so ye bedwendwen ho. Ye koba biemu nso a stroke cases. Ye say emabunu no a mebunu and making kind report no a mebunu no from 30 years 40 years and yes stroke atwa hye so yete ya Ghana ha yenim senka stroke de nka empanimfo yare e free 80 years 90 years but nei 30 years 40 years 32 years o munyina enya stroke and yoma ben ene kofa de ba na ekwan ben ye befa so a ye betimi aso ano ye bedi hu nkomo NDC wo mo so abato no ya de beto pono so nyame ya adomo a memene de di anim ya ena abato no eba so enipa miensa presidential no ena wo mo atwe wonti ye ba bedi hu nkomo kakra e de amawo e ya no wa hye ne nso me koba nso so a fila bi a mensa ka from NPP wo mo headquarters enya senketwa fila bi a matie fi ho no me koba a me ba beka ho asem kakra de a kire wo Jubilee House ehon so ye monitor ensem ne nkomo bibre a ekoso wo ho enomo enra na kane mampani John Dramani Mahama owo Northern Region ede ni si wo ho tiewe ma ye ba ye de ni nyina ebrel Se Dominion Herbal Powder Emma immune system and then kwabo wo nipadua mu ne yeden na ne senti wotadi yare sunkunimu a ehu adanse bi ni o adon de fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya yese me se Dominion Herbal Powder de ninia enya amanfo adanse enti na be kanfo ne aye ewo me nipadua mu no eburo madwen ene mente ase so emma Dominion Herbal Powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion Herbal Powder enuanso anya wonsu ohie wo tea cup mu na de atreketo ase bia gumu wa twan seti anum wa wie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo abata mo manufo ene nkwada woni fiedum ye ne de won ka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum Admission. Heritage Christian University, Amasaman Stadium Road. Na affiliated to KNUST. Where Bia Wapon Atwa Alpha a school for Anunti, Usubetimi Ababi. Now with him, Sir Owa Wasi, HND, diploma top up, and now we are mature student of 25 years, Unsu Utimi apply. Yacha marketing, accounting, banking and finance, human resource management, business information technology management, information technology.
Technology, Bachelor of Theology, War Heritage Christian University. Yeah, all the business administration programs in Navy, and I was IT short courses and a media and so on. Heritage Christian University, any the only university among entrepreneurship support. Your school fees are very affordable. Sound so and your hostel facilities. Fre 020-229-8399 and a 0547-777731. Heritage Christian University College, training compassionate and ethical leaders. Ahenkan 93.3 FM. Yama enanu munyina. Happy Mother's Day. Presenting you Sweet Mother. Sweet Mother. You Kwesi Day ayam Mother's Day. Oba time eni media ni mabedie. Anu crow and some pomu chokodro. Uni wa no abusiansa. Enti Ahenkan 93.3 FM say Kwesi Day bay. Ye bodwa data wa Ahenkan FM animu ha. Ye pe mame no maku enum. Omu beno aduane. Aduane be a. Ahenkan FM Mother's Day Anwamu Party. You Anwamu Party. Uma minimum aduane no a. Eni ebre. Na Ahenkan FM atomu, watonwa, watomoko, waton toast. Edi mo mame, no jina bedwoma no anwamu. Na de na anwamu beden ya chenadie. Akansie, you bedi mu nkunim ebenya tabletop fridge. Emunu dwan soko. You better sumienu onya 32 inches TV and also any your pose UTV. Now you better sumiensan so ye channel rice cooker bako. Fana kwa nwamo. Anunti show mami crying. Na Ahenkan FM anwamu party ayatu ni din say maybe mami mukase onfa ne hu nhyembi. Sponsors K Asanso Furniture. Eba furniture wa Ghana hadia. Where number 1 Frames Oil Energy on the go. Campon Travel and Tour. Me kamichiro babia adobeko. Ice Gold Mineral Water. Ame ezwa edeni. KNY Electronics. Not Kaneshi. Seba TV, laptop, headset, and a speakers dia. Numero 1. Angel Bakery. Say a pan no ne won badia. The whole Ghana. Or your number 1. Loyalty Insurance. Bra. New insurance man. Udi Ahenkan contract works. Seba block cement. Any a dance dia. You be can you po. Ahenkan FM Anwamu Party. Mima mimukase. Mother's Day way. Bebia nya de enche achem abuabo Ahenkan FM abubuano ha. Ye bogadata. The sha said your malfa sumu anwamu mane ye de. No mu jimu achede. Jumedie besha se after church. Make sure your pass sorry ewia donko 1 p.m. sharp na bibia sete Mother's Day enanom ya mamo afishia pa Super some cement and superstar cement and it's isi adie Messi for the contractor for nyine tuaguso some G's enterprise and akofa sa cement mienu adiaba ento ye Messi ni we ye contractor wo be ye project bia super some cement and superstar cement and no necessary water and one day ni grade no 42.5 hour and 32.5 hour na sa ukoto superstar cement and no see 32.5 n Ghana nyina and no penny cement a 55 kilos ya chow 5 kilos free ninina some G's enterprise and ako fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size biebi enunti wo pe super cement and superstar cement anase iron rods ni bi etu aton some G's enterprise ewo akimoda amantra yene dux filling station no ene bo hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190. Download the Ghana Waves app at Play Store, App Store, Neti Ahenkan 93.3 FM. Download this here, air free. One day, no be 2 days. One day, only one day. No be 3 days. Ghana adisiye
Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, me pato ye da sese watwen ama yakoto enkra aba. Afi ye de nkomo no ne aka ni nyina de to aso de ama tew. Ebre ni ho. Eni ti ya no ahye ne nso. Wo hwe wo mre no nso a mre ne guso a yekọ akra sima no nwotwe na abo apa no pa no nkono eho. Wo da so da kete so na wo ho ya yehu. Sori ntem. Na kope biribi ye ma wo ho. Nyankopon ya adom akwasia da ye di anim ya. Eye maamefo papa no maamefo no ye o maame bi wo ho a wonye papa eno de me ka kire wo pen maame bi wo ho no by virtue say wunyin sen ya wo ye ne kire say o ye maame ye maamefo ni bi wo ho no a wo monye papa but wo mo ye papa no maamefo no ye papa no omo biri omo mogya ni du omo nipadua si ho bo afore e de ma wo mo ma no ebetimi abase bia na enye wankasa kora wo ye funu mu ba obu okra onwo da but oye maami mua saafo no eni Nyankopon ya adom akwasi ada ye bosim pia mo agina so ne ama wiase nyina ehunu wo ne ma papa wo mo eye eni ntia ya na wahia ye ne aye ne kama pa me koba medi mu enkomo e de akyerew me ne president edema Rotational Nurses and Midwives Association Jasper Joka kwatwetwe enkomo Jasper otimi nka no pay mache na bibi aboko de okay na yenya monkrata no amobọ amane kyese we krampo entrene na mobọ sem ahwe yi a mo begya mo niam nyina de agu fom mo nkọ adwuma aden ana payment ase be se wa frame ji senchemu mesan so chia rotational nurses a omo tie me sanwe ya bia omo bia say busumi last year July and I buy a post to yen at the call various facilities say yen koyejuma as service personnel nti ya yejuma shejuma na se ya na ya yejuma to sam in July last year to today 10 solid months and over. Once the infra buy home by, once the flow buy home by, even say obey so free. We are supposed to be a free north. Edna by Kranha. Ya you be a free central. Edna kwa flow. Na ufu be anywhere. Obi a ye in a free north. Edna by Krahana. Na ufu ni na in the bush of now north for. Obi a nin Krahamano. Into a bar just a pedine. Erranty etinaho. Na to the binsua. Be a facility no echo if we are oti na bia facility na kasa wono this was an faka e dey go hono in and out na bi mu so akra ha so muti tema no e say ko ye djumo rich every tema echo rich in and out a day 40 cedis you see me look at the taco base cedis a day multiply that by 30 days in a month. Ni aye say you mean na 10 solid months once the ember mean this say wa we team mpo wo ye juma na se ye nja o ka 3 months o be ka ono atum nti ye nurse for ye wi school for ya process ye ko ye juma you need be bia that is the only source of income any allowance am go ma ye ena e bi hwe ye ho e de be hwe ye ho enso bi bia mba sana me no ka se ye juma 10 solid months ye di mpo mo nji say the I sha say bibi minister say boss say to the ending of April ya 2 ya ye dia throughout April obi anti enka adenja minister ka sama kire ntino ye bi so ase papa ye mpese be ka bibi asante wa share boye no ye koso aka bibi na say chroka te bia entire obuo nti say ono aka sam say ye hwe ni to the end of April no ka we pe na ye fa no nti April na ko wiye ye tie no sanity oh ye tie no sanity ye mi no ka edin um nje nti was assurance aka be ye 2 months na ewi ebi mu ka be wi next month na ewi nti mo free no fa ba akra ha no wo be wi akọ back to awofo anfa na be from say Sambra akra na be chiro wudi na be chiro details na be chiaka wasan fo ka free no fa ba akra ha in and out 500 cedis usika no ko fa wa he oh obi so a free central na kwa flow no oba na wo fonche o central this is San Fernando one Sambra be chiro ni di we na ye see anti asia no
Sir, unpaid allowances, we know how many months and you can was me? 10 solid months. 10 solid months. Na say, and I'm also wanting say, am I at them 10 solid months? And more than a mudidi, more than a mutia rent, utility bills. New site, and we are making a new area in Africa. Construction is not a day cost. In India, Anapa, new afternoon shift. In the Coboa, missing for no. Some are born master more than a block. Into a fitting up 8 welcome 1 p.m. Now, I said I'm a break out of Jarakojuma. That period, no minimum better 30 cities, and I'm maybe the Fuka Kojuma in and out. Now, Afi, Yenshare or Mamwe and Mao Yentem, a man of somewhere or more Monday, or moment means some water. And I just say a deal. Yeah, crack, yeah, quack, a nimping, putting us a musha, a bo, a beba. But you couldn't say, ye mushi. We are not seeing any action. To the extent that in 10 months, our details have not been taken. You can't use financial clearance and buy. You can't use financial clearance and buy. Financial clearance, one I say, community of finance, Ministry of Finance, they don't have contract with us, the rotational nurses. And see, more contract in the Ministry of Finance. And so, Moon betting about Monchen say, clearance. This is fine. After Yaba Munchen, Munqua Jimbre, and Musu, Reba, Minister can say we are almost at the end of the tunnel. End of April, we hear from them. Ya Tinasio, a Conyaba, ya ye, Conada, ya ye, and Amaya to Krata, ya tro, and easy. And easy, see. So, Omar responded to us within this week. We also advise ourselves on what to do because it is serious. Oh, okay. How do we live? The question is, how do we live? Because some of us, and then how do we live? The question is, how do we feed ourselves? And so it's not about we putting pressure, wanting to be popular. No, we are hungry. There comes the end. The entire and a pay, many will say, the entire meka, the entire meka, many will need and a pay for me. So, for us to stop talking, they should pay us, that's all. They should, because we are hungry. Look, ladies, look, and many of the rotationalists and me also a problem. I don't say they can't feed themselves well. A com. Ourselves well. And the reason we are talking is because they are owing us. If they pay us, we have no contract, we have no business with any other person. Okay. They tell us we are in economic crisis, but we admit we are not the cause of those things. Sure, I agreed. And more next move, a DN, and when was the last time? And I'm a company for her. Last time I company for a year, last week Tuesday. No, last week Friday. Last week Tuesday we were at the Parliament. Oh, okay. Last week Friday we were at the Ministry of Health. We are the Ministry of Health. Our next move, we say, if they don't respond to us, it means that they are either pushing us to maybe picket, demonstrate, or lay down our tools and then sit at home so that we hear from them. Because 10 months, nothing. How do we continue going to work? Those of us who take car to work, how do we continue going? That's the question. How do we feed ourselves? How do we pay our utilities? That's the question. I understand more pains what you're going through, but say for almost better almost priorities when almost 200 more the amount money. Exactly, and that's our plea, and that is what we are talking for. We are calling for. Yeah, that's be brand pay what brand when you my any for. Jasper Joka, a national president, rotational nurses and midwives association of Ghana. Any and any chain and Komono. Edio ebusia nyame wo ho. Bibia be kama pa. And Rana Kani Mampani John Dramani Mahama ewo Northern Region. E hono na all sami up ne campaign no enyina. Na okodu Northern Region no. Former minority leader Honorable Haruna Idrisu ne constituency. Na Ogusu awo kasa no Kani Mampani John Dramani Mahama Esha na all kan sembi se enkrofo bi wo NDC party ni mu a
ɔmo pese ɔmo tete empanimfoɔ entem bebre no adane sabio akonkonsafo ɔmo keka nipa ti bom ɔmo nenam na ɔmo record ɛde ɔtan ɛto ɔno ɛne ɔmanfoɔ dodo no a ɛwɔ northern region no bebre no akora pese ɔmo kyerɛ sɛ NDC for mpɛ northern region for asɛm ɛne nti na ɔmo apamo sabio nordness na no ɔmo yɛ leaders ɛwɔ parliament no ɔmo pese ɔmo pamo free. And don't forget okɔ Asanwase constituency the last time I call ho no na enya asɛm ketwa abusua mam bi apie ɔmo fɛ de Masawood ɛwɔ Asanwase hɔ a waka so aka fam, and this is not the first time. Masawood obɛkae a 2019 ɔbaayɛ ɛma ɔmo disqualify no ɛna ma Muntaka enya akwanya ɔfa ho kɔɔyɛ sese wasan ba bie mu a in fact sese ade ɔma gyina tum ɔma yɛ ne vet na ɔma gyina tum a campaign a ɔyɛ wɔ hɔ na wohwɛ nipa edi n'akyi no a na kyerɛ sɛ Masawood no ɔwɔ fam paa ɔyɛ grassroots nipa nti ama Muntaka so ayɛ hye na saa nneɛma na ɛkɔ so no nyinaa ne kane mampani sɛ ɛyɛ democracy ɛnyɛ sɛ sabio ɛyɛ obi ɛna nani edu obi akyi ɔpɛ sɛ oji obi dibredi free ne nsɛm ɛne nsɛmsɛm bi na wohɛ the facial expression na former minority leader Haruna Idrisu de te hɔ no wohɛ n'anim a wotumi sɛ na nneɛma nkɔ yie krakrakrakra n'ani nye krakrakrakra ne bu afu ankasa a kyerɛ sɛ wohwɛ n'anim a no wɔde te hɔ na ɔmampani dada Mahama nso wohwɛ ɔno nso so ne facial expression ɔno nso de kasa na akɔ sɛ asɛm ha wo bebree a wopɛ sɛ woka mu nokorɛ ɛde kyerɛ nipa na onipa na woka mu nokorɛ akyɛ no nso so wɔnye wonni no saa pɛpɛpɛ na akɔ yɛ. And clearly no utumu sɛ party ni mu nyo saa party ni mu nyo nti yɛbɛsrɛ wɔ mo na ɔmo ntoto ɔmo nneɛma yi obi bɛka sɛ nka ɛfa wo ho bɛn ɛfa yɛn ho paa because ɔmo ɛne yɛde Ghana hye ɔmo nsa yɛte ha yi anyɛ NPP yɛ NDC nti bibiara ɛkɔ so ɔmo amanyɔkuo ni mu no a ebetimi a transfer aba national na babɛfa problem ɛde aba na wɔsɛ ni mu animu ya no yɛtwe mpanimfo adwensi so na ɔmo tu ho anamɔn yɛn nsɛmtwerɛfoɔ yɛ adwuma baako ɛno no ɛne nti mu a yɛ anamɔ ntia se a wɔka sɛ ɛne nsɛmtwerɛfoɔ a ɔmo keka kɛm de ɔmo ho wurawura yi amanyɔfoɔ nsɛmsɛm mu no ɔmo interest ɛyɛ yɛn so yɛn interest because ɔmo wɔ asomdwea a ɛna ɔmo ba bɛ govern ɔman no a ɔmo bɛnya asomdwea de abu ɔman no nti ɛsaa ne teɛ na ɛnyɛ NDC no nko mu na ɛnwo MPP no nso mu nnwo tie ha General Secretary fo a wɔn aba party nim NPP party nim ɛdɔɔso but wo deɛ ma memfa mfiri memfa na ɔhene ntɔɔdeɛ no koraa memfa na ɔhene ntɔɔdeɛ no memfa firi obi amoa sorry dambotwe memfa firi dambotwe abrɛ so ɛde aba owura dambotwe ɛba bɛyɛ General Secretary de ma NPP 2 consecutive terms ɛna ɔba bɛyɛ General Secretary ɛde ma NPP amanyɔkuo wɔanya trouble bi ada ɔno fii hɔ ɛna miankasa me wɔfa kwadwo owusu efiri yie nyankopɔn fa ne kra nsi yie ɔno nso so ba bɛteki over obɛteki over no ɔkɔ first term ɔyɛ sɛ wɔkɔ biem no ɛna ɔmo yɛ sɛ ɔmo ma ne nkɔ biem a ɛnsɛmsɛm bebree Sir John ɛnso so anya problem bia ɔno fii hɔ no mo ɛna kwabena gye Japan baeɛ kwabena gye Japan baeɛ onya problems ɔno fii hɔ John Buedu ɛbaeɛ John Buedu ɛnso so ɛbɛtraeɛ a ɔyɛ sɛ nka wɔsɛn kɔ biem amfa John Buedu anhyɛ dɛ anya problems bia me ne wo kasa yi there is a serious fire on the mountains nkrɔfoɔ no ɔmo sɔre yɛ wɔ MPP mu a ɔmo yɛ sɛ kwabena gye Japan yɛmpam ne mfiri party ne mu no those people ɔmo asan sɔre biem sɛ Justin Frimpong Kodua lawyer ɔno nso so ɔmo mpam no ɔmo asɔre na wonim die ntia
menka ne ne nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena so ɔde yɛn nkwa kyɛ yɛn na biribia mɛbɔ mu a mɛkyerɛ wo deɛ nti a Justin Frimpong kodua wo deɛ meka kyerɛ we market everywhere fila wo kurom Justin Frimpong kodua General Secretary ɔte so sisi yi wo deɛ market na mɛkyerɛ wo deɛ nti a mebɔ we din ana maka sɛ ɔno wɔanya problem mebɔ we din ana maka sɛ wɔanya problem mebɔ we din ɔno sɛ ɔnya problem no mɛkyerɛ wo nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena ma memfa sedan kɔmfama Jubilee Hospital yɛkɔ a yɛbɛ yɛ na yɛho nketenkete ne yɛwurawura mu ne yɛwura office we ne yɛwura ne yɛpɛ information ne saa ne manoma no nyina ɛnam wo nti no sa ahoɔden ni hɔ a anka yɛntimi nni saa adwuma no baabi a meme kɔgye ma yaresa ɛyɛ Jubilee Hospital Jubilee ukɔduru hɔ no mu a obenya wo ho abotre tritiwa ma wo ho atɔ kama a free outpatient service inpatient service laboratory test ahodoɔ nyinaa no wokɔ hɔ no mu a yɛbɛyɛ de ama pharmacy nso wɔ hɔ antenatal care ɛwɔ hɔ postnatal care ɛwɔ hɔ theater ɛwɔ hɔ surgery biara yɛbɛyɛ wo ɛno akyi maternity wɔ hɔ ɛbrɛ ne so na wokɔwo a yɛwɔ midwives a ɔmo nipa ho abotrɛ wɔ hɔ ultrasound and ECG scan ɛwɔ hɔ saa nso so ɛna sɛ w'ani ɛna ebi a ɛyɛ ɛkɔfa wɔ ha obi aba a ɛno nso oduru hɔ no mo a yɛbɛhwɛ ne atimi atu ho anamɔ de ama ɔkama diabetes canteen ɛwɔ hɔ national health insurance yɛgye private ɛna yɛgye ɛyɛ national ɛnso so ɛwɔ hɔ yɛrane ambulance service yɛ numbers ya wobɛtumi afrɛ anadwo da suom bi na yareɛ bi abɛto ahyɛ wo so a numbers ne yɛ 0244 575799 0244 575799 ɛyɛ number a wo ɛbɛfrɛ saa nso na 0241 784645 0241 784645 ɛyɛ number a wobɛfrɛ na watimi ɛne wɔn adi nkɔmmɔ Jubilee ɔmu kura yɛ mu dendendendendendendenden afei tii baako aba abɔnten a ɔmanfoɔ no nyinaa tu agu so a ɛmfasoɔ ne adansedie bunkam fa so ɛyɛ sobo tea yɛde akakaduro hwentea pɛprɛ aborɔbɛ meko ɛne yɛde afra ɛne ayɛ ne kama wɔn nsa ka sobo tea ni bia ebe boost wo immune system no abɔ obrɛboɔ ɛho ban ɛno akyi nso so mo a mo yare mo gyaborosoɔ no ɛbɛtetetete so ama wo ho atimi atɔ kraa ma wo nsa enka sobo tea no ebi maame te na boate anɔpa yi ma mo akye megiri sɛ bibi abɔkɔ Alhaji Hankuri Enterprise wokɔ hɔ a wo nsa bɛka bi Frimpong Enterprise nso wokɔ hɔ no mu a wo nsa bɛka bi ɔdan wokɔ Antiadwoa Roman ɛsoro hɔ wo nsa bɛka sobo tea no bi ɛwɔ hɔ Mary Nkroma wɔ aboabo ha saa nso so ɛna Nana ya provision store ɔno nso so wɔ ɔdan Sister Vero ɔne Snappi aba ne die animhwɛ woba Ahenkan FM ha nso so a wo nsa ɛbɛka ɛyɛ sobo no ebi ofrɛ akyemɔdan agent no ɛwɔ 0244 878763 0244 ɛyɛ number abɛfrɛ na watimi agye so kama mame mfa enchia soronkonkɔma Mr. Adams owɔ K ɔne yɛ K jesi okay nti Mr. Adams anopa yi mamo akye megidi sɛ bibia bɔkɔ deɛ na Frimpong Enterprise ɛnso sɛ me ne woni nkɔmmɔ kakra na afei me nsa mfa fela ne bi ɛntoa so Frimpong Enterprise sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ provisions ɛna ɔpɛ wabie provision store ɔpɛ sɛ wokɔkɔ fa nneɛma bɛgum nneɛma a ɛboɔ no ɛwɔ fam a wobɛtumi atetetetete nneɛma so na wotɔn a wo nso so nsa atumi akɔ ano wabra wobɛnya mfasoɔ na wo ne wabusua de adandan mo ho a ɛyɛ Frimpong Enterprise ɛna nɔpa yi me kamfo ɛde ama wo free ɛmo free cooking oil ɛde kosi asikyire gari ɛdeɛ bɛn kɔhɔi ɛmo no yɛwɔ na ahoroɔ sɛ yɛ perfume rice sɛ yɛ local rice ne nyinaa wokɔ a wo nsa bɛka bi ɛwɔ hɔ biscuit nso no yɛwɔ bebree a ɛwɔ hɔ ɛno akyi sɛ yɛ Milo ebi mo frɛ no Milo sɛ na ɔbɛfrɛ no bia Nido Cowbell wokɔ hɔ no mu a wo nsa bɛka no nyinaa bi afei yɛba no samena a yɛde si nneɛma nea yɛde dware books ahodoɔ ɛno akyi nso
pencils ɛne nneɛma ahoroɔ bebree no a diapers wokɔ ɛyɛ Frimpong Enterprise adwumawura no wɔn nsa bɛka no nyinaa ebi mepakyɛw no atra ɛkɛseɛ no ɛwɔ Achimota Madarina Hotel na se hɔ no mo a ɛna bɛhunu Frimpong Enterprise wofrɛ no a ɛyɛ 0244 897525 0244 897525 and a 0206 473953 0206 473953 number I'll be free. Na ni jesem we mu ni se na dodo no e ka se Frimpong ho no to da bi na wuwure mu sa no a na se wani ya ha wo ho nti ke betimi anka adwuma wura umebie bi wa no ha yi amayen watie musufrɛ wabɛbie bi ɛwɔ Achimota Mobile Kane GN Bank ɛdan no a no wɔ mu no saa dan no a ɛna yɛwom na ɛhɔ no nea yɛtɔn nie sɛ yɛ drinks anaasɛ nsuo a wopɛ bie di akɔyɛ yie abadintoɔ awareɛ dwumadie bi a wodi a wobɛhia nsuo ɛne nɔkɔnɔkɔdeɛ anomneɛ na wodi akɔdi saa adwuma no mepakyɛw woba ɛhɔ nso so a ɛyade a wo nsa ɛbɛka bi Achimota Mobile yɛwɔ GN Bank ɛdan no emu ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me enti wɔn nso adaroma mu kura yɛ mu ɛna yɛgu so a yɛsom mo ɛkwan sonko ɛso na galamsey ɛntɔkwa no mpanimfoɔ ani abre paa especially after say Professor Frimpong Boateng ne report ne ba abɔnten no mpanimfoɔ ani abre pa sisi akwa do ma adwene sɛ wo a yɛbɛsɔ wɔ excavator mu no yɛbɛhyɛ da hye no yɛbɛ prosecute ama ayɛ ni dahodeɛ ama amanfo dimbɔne no asɛ jubilee yɛ agye no jubilee ɛho bɛte nti sisi a ne deɛ wo amu ani na hɔ no mo a waso bɛyɛ hye papa ɛno ne yɛ galamsey deɛ no o nsɛm ɛkɔ so no akyire yɛ wabɛdi mu nkɔmmɔ de akyerɛ wo yɛate nsɛm yɛ wabɛka bi akyerɛ wo nsɛm wɔ hɔ o galamsey de ntɔkwa no nkurɔfoɔ a sisi adane abusua ntɔkwa o galamsey ntɔkwa no sisi adane abusua ntɔkwa confusion kɛseɛ bi atɔ nkurɔfoɔ bi ntam no ɛnya asɛm ketewa bɛnyame bɛhwɛ yɛn nika preko akotu galamsey ni bie no ɛwurade bɛhwɛ yɛn so paa ɛnya asɛm ketewa nano na yɛhwɛ utility bills a yɛatotototo mu yi ECG nsuo ne nneɔma no na yɛhwɛ yɛbu nkontaa no yɛhwɛ nyame anim no kura nie abɛn yɛ ɔte akonnwa so sɛ mo anyɛ biribi amfa electricity tariffs no a matoto mu no mo anyɛ biribi amfa ho a Ghanafoɔ de abufuo ne kɔm bɛkɔto abatia mu o because say charges no egu companies ebia obi ntumi nya kokudro nka nkyerɛ mo but omo ankasa MPP foɔ no ebie businesses no omo so brebi me na ya kuma no obu ne bɛ so ɔbɔfoɔ bɛbrɛ ɔtwen so bɛbrɛ ɔbɔfoɔ bɛbrɛ ɔtwen bɛbrɛ enti sɛ omo ankasa so bre o MPP foɔ no hwɛ wɔn brɛ wɔn abie companies no okɔpa na yɛde obi light bill yɛbu ho nkonta de akyerɛ ho a wotumi si yes na ne bu afu ne ho afu obu afu ekosi sɛn wa wɔn nkrɔfoɔ a ɛno wɔn nkasa light bill ɛho asɛm ka yɛka yɛ nwie nɛ yɛfom adwenkyerɛ kakra ntoa so na afei yɛnkɔ nkɔmmɔ no ne aka ne so yɛnkɔnkɔ bisa deɛ nti asesei stroke boys girls ɛna stroke no ate agum ɛha adwen nti afia bim monhyɛ aseɛ na monyɛ training monyɛ exercise adwoa Roberta monyɛ exercise ɛyie wontɔ indomie mame no ɛwɔ se saa afoɔ no nyinaa motete saa nneɛma no nyinaa so me baayɛ na yɛde na nenam nkuraaseɛ baabi yɛkwakura bi ase wɔ ɔfo ase ayiri bi mpɔtam hɔ no mo na ɔmo ka ɔmo akosɛm de kyerɛ yɛn sɛ hwɛ yɛn yɛ ha ne deɛ indomie na boys ne de nyam yɛn kwalaa no
the indomie na nyem small gas no rough or ye indomie pack baako e de ma no na wetimi nya ayi cola yi ababa so yi drink no onya ketwa baako de to so a e te se de waya kola ne ho ade munyenyem wo rough e wo ho indomie no amudi na nadwo na ma adwe ho a se hwan ne tu Ghana fo se indomie na ya nadwo nko na wo se ye no ano hwan ne tu omofo sa o indomie ne ndi na nadwo te sa no pasei no ene edi indomie ana awia nti indomie edi na no pa ana se awia se ne be ya sa ayi macaroni o se de ende no amode ye no eye carbohydrate nso so se wudi ko mu ate se banku eye carbohydrate because starch ne sa adama aduane bia ma mentwa no short aduane bia starch wom eye carbo ena aduane bia eye starch no eche ansa na amelt anane enti se wudi na wamfa nante kakra ama na anane na wabɔ tisena ni adia ya chikosu bia bia so edi sadi bia to nkyɛn ewie ni apɛ cola bi dia to so drink no ya wie kura eni efie ofuo nyina kura betu adi nachi ne susikani wɔ mpatam hɔ munhu bi da ɔbɔ na nadwene saa ne ya bɔ no wada eno na ama yare ne ti atesi no nti ene no moma ye nyina ye ni na ho ne nhya ase indomie wo kondo a yedi na wia na sa no pa yini na nadwo nti omo eye no muntu mo hofo anadwo de nka de wadi ayi hu aye oat udi oat bi ana rice water bi ana cocoa bi eno nka ye na nadwo na we de indomie aba baje adwuma nyina ani nka kanetete no ye wo ye Ghana ha ichibom ekosua ni brudo o de bia so na te se no ano no bata fe di akofa indomie di aba beka ho enti anwumre no wan hwe wadidie yi a me ne dok no kasa ye no na o ka o de we en saka na ne ye ne di nkoma ne ame bobo so nyina obesan aka se anadwo no oat tea bi ohun ana koko bi koko no kra mu ni efie koko ne die ni bi no ayede ayihwentia tumu no wa mu apomudi hu ahia wa ha dwen enemrantie ne mabawa no adwuma stress ya adwuma ya ye stress obebra betena no efitia no pa no nsia me ba adwuma before 6 o mete ha wa hwe ye fiti sa time no by 10 na woni di ye onyare obeyare nyame amamu a enti moma ye ni nko ye aduane die ho na ye ndi more fruit nti afia bim ewumu a ohu na ayi watermelon no wato baako atwitwa na de akɔhye fridge mu ewumu anu wayi baako aka na ato so won a wagege wo ho so wayi ni nketenkete twitwa na fa ayi no saa pick nketenkete no fa wuwom na kyerɛkyerɛ wo ho kakra gu wo ankasa wo ho so uwi a wayi pintin wo na okro no abrobe watwitwa nketenkete wo ye pepe me go to abrobe ne sey na nsan ni boye den wo yare a wo beto aduru more than abrobe kwadu no to paya no ma wani nko saa niema no ho kane tete no na nanka ubenya kontomire no atwi no de nwo aguso ene kontomire nyina ya bɔ ne fet kakra bi ni so abadwem no odan adwadifuo bi no mutirimu den wo mo de wo hia nyina aguso ye ton 5 cedis udi agro beton kontomire ama 10 cedis achemo dan ma wapomudin hu hia wo na nyini che because he say stroke no enye 80 years ni 90 years fo ni biemo yen no no 34 32 fo no no yen na de ni kuyen erade hu yen mobo Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM we eye Hernandez Fidel Hayford na dwenkyere a wode aba me de to aso o se odi free ta di kwesimintim na ti hai
NPP maintaining the Asokwa parliamentary seat in the a possible pa. Na a possible I just say Edmond Chei and omo settle on him. No more no eba because only bit me a winnie de ama womo. Or say I am for Edmond Chei, MP in waiting 2025. Hashtag the governor. Nedio de buy no. Gladys Ampa Bain also so a message, or say good morning. Oh, okay. Yaminyo Boafo na unsanka. K Mensa Pillar 2, or say Dr. Dufo, JDM, and a Kujo Bonsu. Dr. Bawumia B2 Munina, into Mubio Mukuyina Bebiano. Dr. Bawumia Air Channel, MP for Okankwe North. Eye Honorable Kufi Nyako Adepa, also ye incoming, Yoyate. Lord Mensa, and so I be Gwino Kumia Stella, ono say good morning Oboba. Oh boy Juma pa. Nyankopon enka papa. Okay. And we also say a friend on Senior Wilson. Achimmanso and or see before Galamsey activities, ebe jai pa ne de. I was see leaders ni nyina. E jai bribe je. No mu jai some bribe nkrofo no so. And no betumi aboa yen. Wo ye kandinia. I was say to me die isu ne eniema papa di. Na eyen hweso de edema wo mu aka ente saa de a ehwebu ada ye de ya no na ede be ko saa entokwa enkosi hwe ne de a wo de eba ye eno no Senior Wilson ewo manso Sami Boachi asama kese o say Mahama is mono anyways eye me nkwa na me hu ye DJ Umali en Woyosi Goso en odi aba no se na nado any MPP government woman the best option e de ma Ghana enu nti yenkoso ane support wo mo na yenya GDM yeja wo mo ne ye di ayate Nana Ekwia Moaboatin Ablikuma Central ono say aka Dr. Bawumia is coming or say John Mahama there be many nye ensem na motrocho ne ho many nye ho munyai we say good morning to you maje so or say without aggressive and a constant embarking on continuous or inherited developmental projects na ye jai say ye be start to finish projects no a Ghana impuntu enya dia ye ni be hunu bie we eye Aaron Babako Kokomisa enti talking of Aaron ma memfa enchiasron konkoma yera Aaron Donko ono na oye youth employment agency achimoda constituency and municipal assembly no wono na eye wo mo coordinator enti Aaron Donko openi memoache papa mejidi se bibia boko we nso se efre no Jewel or the free achim is it botwe anase den okay yate yedasi bebre mamemfa we entwato Amisco Spelele ewo Kaswa or say from JDM's recent comment crystal clear say ono no bedin konim omo primaries no emu nanso so eventually 2024 obedin kugu san said Dr. Bawumia ena toaso yate we no nyina ya adwenkyira amadaroma mode ebaye odie nya mekan yensa still akonya no da so ho 0594 841044 me pato sa tie we me ba ye baba beka ho asem kakra tie we ma me Ahenkan 93.3 FM yama enanum nyina happy Mother's Day Rockafee just presenting you Sweet Mother You Kwesi Day Mother's Day Oba time enim dia ne mabedie Enu crow and some pomu chokodro uni wa no abusiansa
enti Ahenkan 93.3 FM say kwesada bay ye bodwa data wa Ahenkan FM animu ha ye pe mame no maku enum omu benu aduane aduane be a Ahenkan FM Mother's Day anwamu party you anwamu party o ma mini aduane no a ene ebre na Ahenkan FM atomu watonwa watomoko waton toes edi mo amame no gira bedwoma no anwamu na de na anwamu beden ya chenade akansie you bedi mu nkunim ebenya tabletop fridge emunu dwan soko you beto so mienu onya 32 inches TV and so eni yo pose UTV na do beto so miensan so ye hwa no rice cooker bako fana kwano amo anunti show ma min kran na Ahenkan FM anwamu party ayato ni din se mebe ma mi mukase onfa ne hu nhyembi sponsors K Asanso Furniture Eba Furniture wa Ghana hadia where number 1 Frames Oil Energy on the go Campon Travel and Tour me kamichiro bebia adobeko Ice Gold Mineral Water Ame Eswa Edeni KNY Electronics Not Kaneshi Seba TV Laptop Headset and speakers dia numero 1 Angel Bakery say a pan no ne won kwani badia the whole Ghana or your number 1 Loyalty Insurance bra nye insurance ma udi Ahenkan contract works seba block cement any a dance dia ye betwa no yopo Ahenkan FM anwamu party eya mema mimukase Mother's Day way bebia nya de enchen achem abuabo Ahenkan FM abubuwa no ha ye bodwa data behwe sebie mafa so no anwamu ma ne ye de no mu jimu achede dwumadie be hwase after church mechira your pass sorry ewia donko 1 p.m. sharp na bibia sete Mother's Day enanom ya mamo afishia pa when I was sleep Ghana adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM enti asem no ena waka ni nyina Nyankopon ya adom akwasia da yi a edi yenyanim ye yi ena sa adwumadi kese no ekoso ewa Ahenkan FM aboboa no ha yi a mepa chew se wani je ho we ni nyo show but wankasa watena ase ahunu se we ya kwanya kese a me de be hye me maame ani onyam ewiase nyina betime maame nka na nea okwakoye no so ye no ye ni yi a ya san chenade a na se wani je ho a we ni nyo hye ye nhwe obi ase chenchena bra but o betumi aba na ba beboa wo ankasa ma me kwa homa no so kodi nkomo we mra na fe ye nto aso ye ni wura usu ejaben political science lecturer Kumasi Technical University ho no wo eja usu ti yanka no pe ma chen ye mi na bibia boko de nyame adom ene obo ade dia chen na mo so e nyame adom yenso ye ho ye pa na eja bu nyame adom a memene de na eja biduru NDC amanyokuo ne kwakoto wo mo aba na we de wo mo to presidential na mo to parliamentary enso so enioma ben na yenhwe animu se betimi asisi yo nada was na ma fa kon fa chia wona ichen na no pe enina na men kan se ajebu wo hwe nyame adom a memmen de be na mo de ka hyehyɛ so na abi a yenhwe animu kese ne yese wo hwe all other regions in Ghana 16 regions in Ghana no most of the places were on more Yura John Dramani Mahama Obinya walkover so many places were on more Obinya walkover but the idea is here na yedi yeni akira yehwe the 5 regions in the north no upper east upper west Savannah northern region and Ghana Avia northeast and so American one. We any pleasure, most especially a northern region. Honey pleasure. You share the mood Batuma, young fan say or one eco press you share how devastating that Batman because you say the removal of more leadership in parliament now. A bit near effect, you John Dramani, Mahama. But the extent here, young one says, I effect in the banner.
ɛno na yɛmfa no sɛ yɛhwɛ anim nti no apart from these 5 regions no deɛ yɛmfa no sɛ all the other 11 regions no deɛ yɛwura John Dramani Mahama yɛmfa no sɛ obinya walkover ɛwɔ all the regions no but by and large woka no nyinaa bɔ mu a yɛhwɛ anim sɛ deɛ yɛwura Kwabena before yɛmfa no sɛ fight a ɔpusi no up deɛ kɔdwo bonsu ɛso so ɛyɛ no nyinaa no yɛwura John Dramani Mahama bɛwin but yɛhwɛ the effect a yɛmfa sɛ bɛfiri mu aba ɛwɔ northern region ɛno no bɛkyerɛ yɛpa going into the 2024 elections no the way a NDC performance ɛbɛkɔ so aside that deɛ ɔhwɛ the other parliamentary yɛmfa sɛ elections a ɛbɛkɔ so no so a ɔkɔ yɛmfa no sɛ ningo pampam so a ɛhɔ challenge ɛwɔ no anaasɛ ɔhwɛ contest ɛwɔ no ɛyɛ too close to call a yɛhwɛ hɔ no wɔ no mobile central region so a yɛwɔ at least 2 interesting places so a yɛhwɛ sɛ deɛ outcome no ɛso so bɛyɛ ɔhwɛ Asomase Asomase no so ɛyɛ linked to the change in the leadership of parliament no a play out ɛso so wɔ Asomase pass so nti yɛhwɛ sɛ this time around muntaka ɛso so ɛbɛtumi retain yɛmfa no sɛ ne candidate no anaasɛ this time around ebi ɔbɛtɔ fam ɛna yɛmma yɛni nso so ɛmfiri sɛtrafam place ɛso so ɛhɔ interesting dynamic bi so ɛkɔ so wɔ hɔ yɛwura Kwabena before ɛpɛ presidential yɛmfa no sɛ take it no ne ba so wɔ hɔ so ɔno so ɛcontest for parliamentary no parliamentary no so nti ɛno nso another place here ɔhwɛ father presidential son parliamentary so and also good or not so no your incumbent so ɛmɛ wɔ hɔ nom nti no these are the dynamics that you share but by and large we are expecting that yes there will be some changes here but in terms of the presidential you right John Dramani Mahama be okay enti deɛ bɛyɛ ne sɛ yɛde bɛsi ha no mo na nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛ serialize no nti ɛwɔ ane aba ne yɛbɛdi nkɔmmɔ akɔpem sɛ ɔmo bɛto ɔmo aba no memene da no yɛda ase anɔpɛ yɛ wobrɛ yo mesmo da mas nyame nka nso ho nti yɛne owura owusu agyaben political science lecturer Kumasi Technical University and yɛne kɔtwetwe nkɔmmɔ no Heritage Christian University College ɛnso sɛ meka nkyerɛw sɛ wɔn bi wɔn apono ato hɔ no BSc degree programs nursing wɔn anya accreditation from the Ghana Tertiary Education Commission saa nso na Nurses and Midwifery Council wɔn agye ɛyɛ accreditation deɛ free hɔ no mo a wɔn ababa bɛsi ultra modern and a well equipped skills lab a wɔn de yɛ practicals ɛne ti sɛ wɔba ne ba hɔ no mo obenya ɛyɛ nimdeɛ no ɛde akɔ ɔman Ghana ɛno akyi yɛsan wɔ degree programs bebree no accounting marketing human resource management banking and finance ɛna afei business information technology management ni nyinaa no ɛyɛ options a wobɛtumi achoose bi wowie a BSc information technology BSc information security bachelor of theology ni nyinaa wo nsa bɛtumi aka saa abɔdi nkrataa no professional programs ICA CIMG CIHRM ICM and a media courses and so bebree no a ɛkɔ so wɔ hɔ no mo yɛbɛma wo entrepreneurship training ne assigned financial support aka ho one student one laptop ɛnso so ɛwɔ hɔ no mo a terms and condition apply ɛyɛ no ahyɛ no nso affordable and a flexible fee structure ɛwɔ hɔ ɛde ma wo a wobɛtuatua na aboa wo kama me no ka sɛ admission ɛda so a ɛkɔ so a yɛgye adesuafoɔ ama saman stadium n'akyi hɔ ɛna wobɛhunu Heritage Christian University College obɛfrɛ 0547 77 77 31 0547 77 77 31 ɛna 0202 29 8399 0202 29 8399 ɛyɛ number obɛfrɛ obɛdial star 789 star 300 hash na watɔ online serial number wowia no wa apply via your website no www.hcuc.edu.gh Heritage Christian University College, a university training compassionate entrepreneurial leaders. Samchi Enterprise. As we say in country, we be na promote to hono mo cement no
ne ye papa nko na oton main distributor Supersem and a Superstar Cement won sabeka mantra wache junction ena ubehunu yen ewo ho iron rods and Adwa enchensing ID crew dance ni nyina bi ewo ho me ba cho be friend 0243 583190 0243 583190 eye number be friend na eno so yetumi agye so nyankopon ya adom na wani gye ho opese obehye wo maame animuonyam a ye ma wo saa akwanya no na wo nso so watumi aba behye na animuonyam nyame ya adom a kwasiya da yi di anim ya eninti ya na wa hye ne nso ama me obefre 0554 171393 0554 171393 mo amofre fi achirichiri no yempe obi a onye serious yebetro odi ni be wie kwasiara ni bedru ni yebefra ene me ntimi a ma mi ni ka pre mpa cho ni ka pre apebi sa loro fe nye ni yebetu ama o me pa che obibiri because yebesi wanmunyam oba na utiri yi a chede a ubenya na nya senketo a loro fe ne de wadaroma e wo se utua so ade ase enti mo amoye serious na wo tro odi ni wi a obeba ye penipa nnum pe enti nyesa fe ni amatwro odin eduru wa ebefrefro na obi nso so aye krado a onya ya nka obeba enipa nnum pe ma wo honye ha tro odin no me ehunu sa pam wo beba number no ena me san bobie mu no 0554 171393 eno ne number no a wodi babedi sa adwuma no enti wo fra wo bebo wudin o ma me din na obeba me enya we se obeba awia don ko pepepe na wasoja no awon no aduane nya fe na oba eni nti obeba no aba ntem wo sere kwan wasori no aba awia don ko pepepe ni abodwa data no wo yanimu ha ya na dwumadie no ye de ahyehye so yenye ne saa na emwa yen kama. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Oma hoya ha na oboremu ebe fa 0201 944485 and 0554 820910. Me pa chodini be akase free. Hello. Yes sir. Yes sir, the great Oboba. Ajoji abibi aboko de. Oh, me ba sa bibi aboko, ba me ma sa me re na ho. Aden. I'm fan tire mo den fa man this for especially John Dramani mama. Me Dr. Kwabrado for na mi ntia e atim so duro mp honorable Kennedy say na ko me madam na honorable le da tonko. Me na me ra ho anata me ra ho pa. Because I didn't see America sa Oboba. So we are Ghana ni pa na so da na wo sole. Na wa dwene se wo sa ko to aba e dia man ku a. Me say we say ni pa no me metu mi de me say me bo aka ne pay. So we your mind we ne kanfo on poor mind we yi. So say Ghana say e be ye wo de. Because bia ban we ye bia tire say omuni mama mbo they know nothing about governance. The omuni man slogan say e slogan make this for more and on na edit aduane sie table so de bi omo so la omo say ma nka de obeye o me ka de obeye then obeye de obeye na nkesa ne Ghanaians will prove to him say you say on ka de no obeye no obi so be chat from be ditro every for their mantra and ya tro ne dada no obeba be ka na onye and na mope okay yeah that's it yeah that's it yo ajoji yeah that's it bebre e ba cho nsu betumi abana fe odo dia beto aso ne ahwe na ya sorry so na ye ko message bako mienu bi waha me de beto aso sisi ya 0201944485 mbacho udi ni bebi akase free e ba cho ya no ama woni so ama me wae yenti o boss yenti o say Bible cry say you are no bekano na ye homa o enye fe ya no ka asempa e ni ayamaye ya no huwe e didi enteno e didi pulu e no asuna e de e boy e bra adio e troti na se de bia no wira ho a ya be se gwa da wira ho de bia amen
Yeah, that's it. Ono so ne de ode ba ye no na madawro ma yen call is no mesremo. Ofra issues a yaka ho asem no. Na wa be kire wadwen wo ho. Obi tumi ka se me fra ko ka bi a kire kwa na ofra ye no. Wa bra issue a discuss da pono so o. E pa cho udin be bia o kase free. MP jan ka ba boba. Me pa cho yenti o boss. Boba oni nyame nyadi. Again, it can be a castle. I am not in the power can of crano. Can be a hoot in the air bed. And yet, that was the name. Let come, I am the ultimate say, Nanny Teal Pile. Say, obey the message by said your MPP, second and they say MPP. AMPP, and this new message of the banana. Now to say, Cassa, so the Cassa could be more with you boy a day. Etra, Yanaka was out an hour because this station, the Amity radio station, more. No munya na sabi editin yes ade no ya men ka ho pa he wa koma so ade no boba na koma asemi so a na sre maka sabi ya ka se sa good edumanya a omo kan